And so I don't think that even a single drop of any Ghanaian's blood is worth political power or coming into office. And so I give you that assurance. We've seen an increase in multi-dimensional poverty from the Ghana Statistical Services recent statistics that they've put out. It means that more of our people are becoming poorer. It says that 8 million of our people in 2023 went 1 day without food because they couldn't afford it. And so it means that people are hungrier, the hardship is real. And this is the time for us to show compassion to each other, because in times of poverty, we must be our fellow's keeper and share the little that we have. Observe to way I am Penida John Dramani Mama Yetini Kewayamra na onwa na safwa wo mo sumo Assemblies of God asafuno edijuma wo na vurungu abontenso no moto nsafra no a ode sansemi kotudwa eho. Ekwobiya wofro won Institute for Democratic Governance. Wo de ato Electoral Commission nim se wo mo tate tibi pa na ye hu bi penso e wo mayimo se abato achi nsensam ebi mo mbo ma enua na afekura etu akasa binum ama won ma firimu na de atwa kire kura mpo no se afeno mienu a won mo gina so paate so sa manyeko wo mayimu no ebi baka se wo mo nte wo mo asente wo mo de asem no akwa Supreme Court batan a e wo ma gana mu se won ka mi fama wonom e wo abato no mu se Electoral Commission esisi wonom na se abato abada no da nyina wa bra yenhua bibi firimu de e na ya ntokoro nkaye anam so nte won mo sere Electoral Commission radio won mo nko adwenkyere na so Electoral Commission agia tomu a ankababo mamu ni nyinata sa police stations abato ayeto no ho sunsanso ya epiedwa ansana akwakodo Electoral Commission wa manaka kan nyina de abomu no ankabatumi a wohwe se wo mo be fontenta fidie so ne kan sa website no wo be kuru kire nyina de akogwo na ga na ne bia da wonte ne ho ase na dwunu ye na kesene na esase Electoral Commission sisine ne ade no wonni anu ankasa be kwakwo fidi gadochi na wo kire bie no ya fa 5 ana ne 6 na ebra ekoyi akasa no panyepa yo senior research fellow adema wonom ayoro akwasi dwona wonne Sompa kase akasai echiemudi antia mekoyi wo mu nso bibisi. The African continent, we are the 6th most stable democracy. When it comes to press freedom, we have declined a little, but even still, we are still within the top 5 countries with the freest press in the African continent. And so, going into the 2024 election, we have a very huge reputation, not only to protect, but also to improve upon. I can tell you that we have reached a stage in our democratic development where we must either fast track or backtrack. If we don't want to backtrack, if we want to fast track, then we must conduct reforms. Because in spite of all the nice records I've just pointed out, we know that there are certain weaknesses, there are certain lapses in our democracy. And some of these weaknesses relate to the electoral process. The European Union, which since 2012 has consistently observed elections in Ghana, has always come up with certain recommendations that will help us to reform in order to fast track our democracy and not to backtrack. Today's meeting, as Mr. Patrick Okan has already explained, has to do with 2 of these recommendations. One of them has to do with the police station by police station results officially on the website of the Electoral Commission. Why is this necessary? To be very frank with you, there's no serious political party in this country that can say that we don't have the results, police station by police station results. Because our system of elections is such that at every police station there are 2 agents for the political party. One for the presidential candidate, one for the parliamentary candidate.
Ania Kotia, Senior Research Fellow at the Institute for Democratic Governance, Orokwasi Junior. I was for na Institute of Democratic Development or Matana ye, and one more ejumedi omudi conference ya, one more ye na sekronwa, and about to come and penning for so then some ekokotuja ewasye. Na among some cash and so on. Now no yana about to come and penning for the crata betuja, say obi bia ope president ye dino, or more pano says so about to come and penning for ye, ababe fan crata be president ye de, na Ghana for no so ba. On was a 1 year sikakra one more kakra no be 100,000 Ghana cedis connected to one no 1 billion there or say or the betu about to come and penny for krata so and sana si ebejo tum ama Ghana for kra no just ato so ba udia bank krata so ami akwa akoto so ba wo mo akwa kutu sa na mo nipa pinu a na akasasa se ne boden na sika no wo soro dodo and am soma ene Institute of Democratic Development omo dwumadi a ekoso e won krapompre mantem no and about to come and penny for kuko piase bia City Simpoa and in Caprenum, Eddie Asoso, Massinimoa, or more ebetimi atisicana frionomo, Wabra, or more embre honkra, or Rasrebo Koku, Oko Abato Commissanatana ya, or no any penny pa, a ban IT Huns and Samoa, or her so a day Emma Wumo, or Chechin Semusei, Eddie Chamansai. How do we rectify irregularity? I want to put on record that after every election, that's why I declared my 3 assets here. We do both internal review and external review. So after 2020, we held our internal review to look at what are the things that we did better than it used to be so that we can sustain or even improve upon them. And what are the weaknesses so that we will avoid them or try to rectify them. We did this one internally. They are the best of friends. So I always say that don't look at them and fight. Because when they will finish, they will go somewhere and take lunch over some bottles. Then you have your injuries to go and look at them. So I was on phone to way a penny in power call about to come and penny for ya a banner IT Hunsen a day Emma Wunumura Serbu Koku and a 18 in Kane. Oh, Serbu Koku, Neka Sam one the father be about Tressa, 7 brothers, Sanya Kusibasa, Crabarianti, and never fell into her. Well, cannot the aqua say Sanya but to a back, about 20 and penny for, and about my done second my brony dear, ever kunkumia who are my Ghana emu. Na Ninam won't know a minor yet to a bar. Yawasi about to a bar, any daho. Enya afeni ebe kunkum ye ho sanse ye nyina ye nipa baako abato maye ne ate asomdue pa enam saya suntini wo akoto de asre amanyoko awodo ye wo ma gane mu se won mo kasa won mo kasa won che na kwa akofa kasa twitwire ane ade afa mo ma gane mu na se won mo so aye mpanyimfo ye omudi electoral commission animu no won ba ye do batumi bia se ne ba ye atrenwi baako mpo ente entofomo. I was your Dr. Sirbo Kweku, a director of Electoral Service at the Electoral Commission at Mekono. Na ye bomber dancer Neneno, ye benya adiama wo. Na a Fabia, waka yada tattoo, at Rasa, Sawasha Manoko and Pipinian this year. Jesus, a woman Manoko can see our droya woman Ganamun Wabisia. Womaba TV stations say any radio stations so. Womaka no ya nenonko. Womat national senior woman CB Casa, Edge woman watching Mama Broso ni ade no abeka se wo mo atamfo na so wo mo pie firi wo no mo ko hia wo mo nyina te se ya propose that let's do our part for nyina ta ye hwene nsua female candidates and people with disability. We propose that let's do our part. So we are giving them female candidates and people with disability a waiver of 25% of any fee that will fix. They also decided that the 2020 deposit levels were going to be maintained. We know inflationary and the but we said that we'll maintain the same figure. So for presidential, we are maintaining the 100,000 deposits. For the women, we'll get a 25% waiver, which will send them to 75,000. And I remember at one of the meetings, you have not been there, but you were there. We are saying that we are maintaining the 100,000, but the women will pay 25%, including
people with disabilities, so that we are helping boost up the inclusivity of elections. So females and the people with disability, we were expecting you to file. And that also goes to the parliamentary. Parliamentary 2016, it was 10,000. 2020, 10,000. 2024, 10,000. The figure is the same, but the value is not the same. Yeah. Okay, nominal value the same, but real value not the same. Dr. Strobo Kweku, Director of Electoral Service, Edema Electoral Commission. I was for the more free about comments and penning for Bobuano na afi yet the more akoye senating to hono and 10 to 1 and someone and same sorry any amount for Akasa Hopa ye did titiru and say Koba say ye 10 to a crack or more at the aqua to hotel se bear in Siano or more eba betomu bear nine at the aqua coma yera brand champion Rasvigania or Rasvigia Fima this year war cooperative abaton persuasion ye dede ba ho pa woni ebetiesi montene so aye ye kire omso so womo ye na opede kwanche for that senate ya no yewura eye kofi bosompem osafomafo enene woni nsemtwefo abotu mic kakra na nsemtwefo pese ye hunu se senate no anyembia no ye ntentuo sempoa ne nkapre no a ye de bro mo so mo hwesuman na dan kwama bi no ye koya ho mejema kwakwaje ho ye nkokora ene ye mere wa brem ne nya kakra ne ye de apodwene da so da ho ana womo hwesu ye di amaya na ena opene ne kyerese nyame yanim ene bonsamatiko na nsen eye senate de omaso eye sepa na obaka ne sesikasam ene senate amanfo ntentu adwumayfo ye ntentu kakra na eba wo makache no omo ehwesu ye papa na omo kra sa brekra no ena omo hwesu ye ama esu aba ema kyese insihu pi no a eba ho a sene adwumayni bia ye adwuma na ne nkokoro abrem woso okono akwa homia enya dia ebedi simampo ena mpenimfo ne sika wosom de mano no omosum ne nyina de amanama de woso de ye bia no de akwakoye owura kofi bosompem osafoma for the sansemi to jawapra na omoye nhyiemu bi ewo mfimfi mantemal mina bonten so ena nsamtwefu bo pininu a o de sansemi eto nsamtwefu anim. Going to go back to the drawing board. Okay, we are going to go back to the drawing board and look at ways in which we can improve the performance of the hotels. And I think that we will definitely come out with different ways to look at that. I think the other points that is also worth making is that, again, it's something that our stakeholders took a very keen interest in. And so we are also going to engage them and listen to ideas they have. And I think that we can together come up with a way forward. But internally, we've started the process, and we are going to look at alternatives at improving the performance of the hotels. I think the point to make is that that is not the entirety of our portfolio. I think it's taking away from all the other aspects of SSNIT's business. That is not the entirety of our portfolio. If I can highlight a few, we are a major shareholder in the banking sector. The companies we have invested in there are doing very well. Observanti we a Director General Pane Kwanche for that Senate Jumano Ura Kofi Bosompem Osafomafo any attain in Kenya na obobon sem sokakra e de kire ye no. Ye kozum lion adwumako no mu na adwumafo ye wo mo bu afu papa pam wo makoja boa ye den monten so. Ya watcher se wo mo panyefo Youth Employment Agency ya wo hye won mase no. Nyame anim ni panyefo refi won mo ho a womo kaka womo so adwumani wo hoyi na katua asafata no womo ye adwuma ba sa bosom ye aduoninie womo ntua womo ka ekoba na sanso be ha adwene sansa aboa no wo hoyi ne ntakra na ma no ye kese na sakoba se womo be ye adwuma bosom ye aduonu na mpanyefo hwe womo han sada no da nyina da won ma me ne mpanye won papa nom aba sore ahomache da suo ma ba be prapra monte so wo bra won tua won mo kade ene na ha adwene pa na na montuo ye aba ne peso de won mo fa so no ase wo kyekere won mo sade agu won machi na wo de aduane afa won machi asa be wura won manum akoba na sanso de anya de won bati ase enti wo mo se aban sese ne refi ne ho a won mo kaka wo mo pa se wo de wo mo ka ya se anhwe yi a wo mo so ebe pusu won ho. Yeah.
antua yasa ya adwuma agum eya afe enie bosumi we ka ho a 1 year pani ya ma wona awache ya njibi amane nkabi ya sra wa da betua ya ka ya sole no 9 na krofo apamo yan no amuji ya fo no amuji ya sika se ya do ya mainti ni aginam ni ya adwuma ada na motete ya sa busu 2.5 no want to make keep ya sika we nyina sika we ya sa ya omuntimi tia ya ka ya to ka sika mu a omuntum ya ji ya de ya kakra na wo no onfa ya de ma ya ne ya ji ya de enu na ya de fa ka e de ko ye adwuma omo to busu mi bi omo ju omo pe ya de ya wa chi ya hwema ebo akohoma stay ya saka iska ya sibusu so obi amfa bank school ya timi fa man school ya sra omo a abana ska no wono a onyim ya de ma ya Ajuma bia mu ade na so wo de de che kura yi wei aye Zoom Lion Ghana Limited wo mo ana ebo samani afi ya de mo course no kokoko MPP amanyoku na tena ye wo offense no for baton pesua so ya te se jada party nim wo mpesua no so ye offense no for baton pesua so a enye asem ketua ensem ni nyina akoye se opani a etu ani ne yesa nyinefo ayi no se wono ene mpremra sebe dwama kunya no enfama so no kokoko MPP amanyoku no mpesua no so Dr. Fred ya samwa he party manager say oya ye nyimu ene asemetimi ni we ya adwuma we nu bi me kopre no wa meta mechi entimi ni san ene ne ye adwuma empesua no so a enye ye ntino enya de ametwe na ben no omo ekire se we betimi ama se nyame amfa kwam no kofa fiche kakra bi a akonya na MPP amanyoku akutamu a every 19 kojo ho teacher kwa bota bre so a na me kwa fia ko bi guest ya na me ye guest SP wo no wan hwe na fia bato no ekwa ko free party na ensa ma me Faustina Ekwia Santua eye penimpa be de kira oboaboa ma domano MPP amanyoku no offense no for baton pesia so when they did domani mu a oma edison samwi eto party penimfo anim EP offense of constituency executives in party numra ya de o hyemra so won tomra no the santi efiri be ye mfie 90 ya yeru afedi chia samoa ene woni de tu franka semna hyebadwani epem na hyebadwa akunya no ema ndi amanyoku no offense of ba offense of no enuoma wo ya na city party no no ya bo hu dawuro bebre e de akira party panyimfo atoto asra wo mo so mo ma no menye me kasa sebe ya party no entimi nyija nanso so afutuo nyina no entimi ankosi bebia na yenim etimi no kasa wa yini DC ehwa adwuma no mo yei omuntu DC ya me time na bedi wa yini communication director wa yini deputy organizer wa yini organizer edi na ko yase ko gadri bia wo offense no ko hase ya LPP nyom yebo ni mprenu ya bo party de no na federation mo executive so wo mo de eti ya catch party pani for say de ekoso e wo offense no no e wono a candidate na nya ready so be so DMP Abuzia fonti we ye offense no for baton pesia so MPP amanyoku ne dim ne jadam no ma me Faustina Ekwia Santua eye penimpa be de kira oboaboa ma doma no me kire deputy constituency women's organizer e de MPP amanyoku ne yete ne nka no na oka ne nsem ye no party mani bisuso e de kakra e mane party penimfo sei MPP penimfo anya ye betumi alusu seat we ne on be kan abom enka bomu ba ene ebetimi aweli city ena nokoreka efise se me hu se de me hu de kase fa se ye peace no on be so be bo na odena no we kura be bo Constituency di se Constituency ma ye ne ma bi office no eno so ne ye gina so efise me hu se obi de ne bottom sika ba ye mpuntu wo district bi just aban ne de ba ye ukọ efom ho a party ma no eye wo mu ya pa se mpanyufo afa wo mu nansi fom ama Dr. Ferchey no one person baby a foot one and commander hene official of nanamo ahemfomo atunu no se wan tie dia and the seat we there e di maye no ka say MPP ankasa nyom kura e bo na amanfo ho popo no omobi wo ka ye di amanu no say wona ma ono no nyom kwa no obo ba wonua so abakura no me wo evidence say otua 1000 manipa say yento abani ntia ba wonua Abuzia fonti we ye NPP amanyoku no offense no for baton pesua so ena ejadam no
Association of Concerned Teacher Trainees, yeah, oh my gun and we are Sante Mantemo, and now a dear to just Sebatumia. One more colleges are what do you want Mary Mobas, Adriana and Siano, or more so betting up to Tunina Mokose. One much a church for them paying for this cool no anymore. A yes, tag for one person swabba classroom a beam. Where I am a motoya, one much a Sababa Papa Sanya Baya. Kita wona kasasia biada ya wasene ne kine ya da no aban ani sitag esie no won betumi ayere ntam san se suku mu a won mote no wo mu ne obi ya no akere won ma de kwaba na san so a na eha adesuafo ya wo honom owura Alfred Waterbell afo wono ya national coordinator at the Teacher Trainees Association of Ghana wore Sompa kasie edinkomo anawie echechemo how do a adesuafo no enso femu. I was striking our console for more than 50 days now. I think the 55th day. Following the education day school, I just for my member class for then the kind of we do some ministries, so my mind call for them push it. When we see our ministers of the tournament, and then my response to my friend career, she said we need a church for no school, and then so I share number the school for no school, and you can send a number and I felt for honestly, for close to 2 months, and I returned Kosovo, and the base for the push it, we are both a strike on it's more form of member. And then I had to say that's all about implementation. I had to say that's all about the two of them. Strike on Kosovo for more than 50 days. So the university is required and catch up 21 days. The beyond Kosovo and the course, but the inquiry at more for 50 days. Which you see that them are being a bond for Sunday. Then simply before the Teacher Training Association of Ghana, I said the mission of the unqualified or more interest in a way protected. No, the more more I do I think my own and I say Emma a moving the channel and everything. And you can see a share being to or by responding your sort of young conference and the food go on with children. I come making a situation to sign up on it. And then them channels will be sharing your work before I had a moment I could see the same as I buy and away. This is a concern away for sharing students and access school for school curriculum, school form. But the problem are you facing is that sure you be a school man access for the course strikes. The SSNIT from school for the Tankai. I look at some school, the SSO machine, and then the access for almost strike, and then more member class and the show. Almost Tankai class, almost school, some very few colleges or more affiliations, and more program or more and what you know now, principals of colleges of education, one more president, Professor Samuel Atinto, no one also the Kakra Etwaso. It is unfortunate that up to this point we still haven't had a situation resolved or the issue resolved. So, as principal and my colleagues across the 46 colleges of education, we're all worried about it. I recall that about a week or 2 weeks ago, we have had some engagement with CITAC. And we reached some kind of agreement, and it was our view that with what we reached, by now the tutors will have been back and then teaching going on. Unfortunately, I think they went back and said they consulted their council and they didn't agree. And, we've been having some engagement even after that. They are still not yet back. But the good news I think I have is they embarked on this strike based on certain things that have asked that they want. One of them being the book and research top-up that they were not paid last year, which has now been paid across the college. Can confirm that from yesterday and today, the tutors have been paid. So that's one of them. The biggest problem on the table is about parity of payment, and particularly the migration. That started on July 29th. We've informed CETA. They were having mistrust that government would always do their own do. And as principals, we have been part of it and to ensure that it is done. Since 29th, they meet at GTEC every day, and this is how it is done.
Near turning care president at the principals of colleges of education, Professor Samuel Atintunu. Afei the more call special prosecutor Enra Mfifimua and name some Jeffrey Shema wani amansan ye no na Enra and a special prosecutor Yera Kisieja Bende Beto amansan yinenim se edu prebia mampeneda da John Dramani mama penso abanye na dwene se wo kwakoto a ekowiase kyese dwirim katasehye nimguase chum ebesense omayiko mu no mpenimfo ye se womunya kunya no mfisi mu ne dimu ma ba mu hwehwem no bibia ne ho bombu no emra eni ne no wawie ema ode ho nsem ebeto Ghana ma de hyerim na ne nsem nyina ekokowie se na nkadi papi no adwene ye omo se mampene dada John Dramani Mahama so obokro no ewie asika ne bima kese nsem no nipa berbere baas yo mu boni dia na omudi ba bebata ho no special prosecutor Peter no de beto dwa se enya de owura no oyemfumzo bia ewom se ono ena na America ne UK aban no efre government official one de na so emfumzo bia ne wono mo a mampene dada John Dramani Mahama oyeye na sa asemi ena NPP mrasebegani owo mrasebege fiema desia ewa asante achim no for bottom pesia so yera andi apia kubi ede ensem bibiri atodwa se office yera kesie gaben 77 preduasa adwumahunu ena oyeye no na enkachi obesre attorney general abalo ya penny said nene kire ya asam no wonsan kosum no ono no nye na mfisimu bi esafata bia no wonye ewa asam no fi se eyadwumahunu ena special prosecutor yera kesie gaben okoko yeye no a amfanfa so bia mre omaye. When he says that I don't have enough evidence to prosecute and therefore I will not prosecute, he has not even started the prosecution, and therefore this OSP thinks that he cannot prosecute. And again, they OSP operate within the ambit of the Attorney General. So I want to believe that, well, if the Attorney General thinks otherwise, let's see what it is that the Attorney General can do also to mount a more accurate prosecution. I would suggest that. And I know crime has no time limitation. And therefore, this OSP cannot prosecute. It doesn't mean that somebody cannot also prosecute tomorrow. And I'm saying that the laws of England allow the invitation of the witnesses in the case to appear before our courts. And if you who has been given this opportunity is saying that you cannot bring them, and indeed if they were invited to come and become prosecution witnesses and they refused, the laws of England will deal with that. For lawyer and the appear could be a Marasbig and your woman Rasbig Fima this year. It was Santia Chimno for bottom Persia so a Santimemo and a Airbus and Seminole watches a Bibia and see Attorney General a by lawyer Penny a whole crying say a Jumahunua Kisia Jabin Ayano no so butchery a Kogia Seminole a Fifi Mufufro and Ma or mining and for Sword free more. Charlotte say Uncanny Electoral Commission ya no wa magana mu na wona nsɛmtwerɛfo adi nkɔmmɔ de afabra no wɔte akonya so ha hodo a wɔfa mu emu akukuru ase ane ade ɛfa bie no wɔba kyerɛ mu sɛ drumra bi krampo no na wɔno ankasa ni yafunu mu ma na won mo kwa akwakoda sane mu pa nipa bi no mo hyase ya sɛ wɔbɛdi won mo tetetete ama won mo kura busuafo krampo nyame nkyade ebi mo boa nkakra ye nei na busuani bia ehwontumi anka wɔse kwakɔyɛ ade a ne ha no papa sanse wo bi ayeyi no so mramehwa abato so ne kɔwie kyerɛ na wɔno ankasa ne ma ɛwawo mo ɛna busua bi atwa ne ho ahyia won mo kwa ababada sane mu ɔte sɛ yi no na ano ɛden ɛde ma no ɛbra won nsamhwɛfo ekasa na wɔkyerɛkyɛ mu ɛhawa ɛwɔ electoral commission adwuma no ho no ensem sei ɛno de maye through the mail, through sometimes the security agencies will also call you and warn you, caution you that there are some threats. Real time. Because I had young kids, and sometimes even in school they'll be abused because children are repeating what they've picked up from their parents. So my kids had a very difficult time. Oh, my family was very supportive, and they also recognized that this was for a season, and you know all storms run out of water at some point. So everybody was like, just be strong. Let's get past this after the election.
Can electoral commission penny pa Mama Charlotte or say? The more a free Mama Charlotte or same common honafe, yet the more accord and gomasium. Now, headmaster or da Hope America International School are no a ura atabwating. Now, or the adesre, a 2-man penny. Now, I don't go for the watchman PSA Bema board denim. Sebebia Yaba bedroom is yet any echo to a buying quaso, send gomasium on qua, and a ye be diabua, and yadia ebebubia was here ne, and Colane flew among ye muba. Kusi se obedru senior high school no na ketua mu sa no eyomo private schools ya ene kuta nkwada no e kire omo de e dada omo akosi se bia obedru secondary school no dodo no a ebekọ aban school na so ketua mu de omo nyina na akwa international schools ya ene private schools no a ene kuta nkwada ne dada omo ntombe sere se duru ba bia e ya aban so no wontwenene emehe private schools no na se moa bi wo hono mo a wonfa enum mo se be no omo so ombe ma aban eja ne ho ahare ne kakra ewon kwala no wo mo entete ene wo mo engomasuo mu opani ata boaten koma woni yen eboye ni tu wo mo fode bia no ye mo fra TV hwe na doso game computer game jani enanum phones da hokra na mo fra afa na wo mo edi game mo di agro sebi enti e be stress mo fra bri bia mo mfa mo book mo mfa mo ngoma se TV na wo be hwe kra enye educative program ana se bia sebi eye adesua de adesua nyansa ebe boa ewo adesua nti mo fra mo ntena fie eni agro MPP afi bia ye de achopa ema ban no ezan se ya ankra school for the aban se wona wati school enti waso aware ato prete enti sebi o ayese aban be so ya sin kakra ewo materials teaching and learning materials teachers resource books and in Nema ever boa addition as I say ankran for no what in the school no I was on phone to a ura atabwating wono and a year headmaster or da Hope America International School anon yetin in Kena na no see ya and achuma wabieja opening pa one also so and a shengumesia so ura Frank dia boating so edia de sere to abata nenim say yen kwada na ne mano yenya isa say yesumomo sa hima eni ahemfu ye fie no etoda kra yen sadan suma kwala no so onkoto ade mra wo kono a wo koto ade no ene se wo gye nsesade aba no ne nyina boa kwada no na de suem ene na de chirim ama na bra bo sipi esitapa the fact mienu ene the friend arithmetic ayen konta and afi so betimi akenkan no atimi so atro se ne be ya awofo so betimi abo mo kwala no ewufie na ya nentity na nye school die nko a se ya kam bit say arithmetic kotime bo akola no ofie ayen kontabuo even aduane a ono akra timi ma ne be o se we the tomatoes mafa tomatoes say o se mafa ba ko e de ba ko ka ho am say na mafa o se mafa mienu e ya desi oh eti sanya market titi no e betime de aboa akola no so e ofie enti pani o hwe ngumesia so watwema nwa bieja baton pesia so ora Frank duaboaten ena ono so yete ngen obi ada ya ne to sentini atwe no ade ba ne namro mu yenuanom ya asabio wonom so no di babie na sempo won baka de akyerew se the real asiatica sane ne ho dwumadie setie ne ya ene sane besi bia hwetwe ho de afa no aresuanya semketoa ene ntina 21st clinic wo hode ma obi bia da se bra na asiatica ya de ne won mo hwe efama entina se mane nyensam ansa uko ahwan overseas junction na won mo ho wo ase wo cancel quarters and crying wo be hu wo mo do market sunyane ne nkranza ne tachima no wo mo ho free 0540 311 311 0540 311 311 Afei Institute of Expert Travel and Tour Limited ya kan for dia ma wo se akwantuo mu die se wo pa akwantuo ma futu sam wo pa so tu kwan wo kwa kwa ye adwuma wo kwa kwa sua de permanent visa ne ade nyina no Institute for boa ama won self to me aka se ko ba se wo ko se akro no so na moa wo ne nyina no wo motufo ho na waje o mafutuo no de aka wo de ho anase fo ne ade mu nyina mo fam ho nyimu na mo konko sua de ni bia na se mpom ko ye adwuma wo so fly
Soldiers Barracks one my second gate one abohu womo 0504 69 4209 0504 69 4209 3 Herbal Center one madu panini aya 3 equal capsules woko kwalena kerba dan herba Mr. Abania Pedanka ya bisa woso pe kokwa dro tatasho no a eboaw etu kokwa se wayam tim ana afisisi ya de no wo pande do matunso afra 0546 107 107 0546 107 107 Mizo and 5G drink ni ye nyamo ankenye moba ye apono to aye de aye kama ene so be ye warden kra won suro sansa no de no aye ba ko pe eno an Mizo and 5G mo fra panyufo na mo pendudo mu ntu 0246 270221 0246 270221 afai express group nie wasa he na pese ko Canada US na UK Australia New Zealand Germany baby bia da pese ko bia no ticketing anaye mo ama onsanka visa yi scholarship na wo pe wo kwaye adwuma holidays tour bia express group kuma se wasa for labor run about one madwuma ho te papa enkran wo kanehye first light enyakro wasa friend was 0249 000448 0249 000448 I was saying you know we so near time husima ebe sansoba 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Afuyi afuye na saduru hobi mu enti wo dwedwe fertilizer afiwe ubeyusu ana esanse afra se fertilizer wo toye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso ema wo boka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ayuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia yeton kuayon yoma e wo man Ghana mu enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yegina homa Ghana and Africa biayo
Brakasa ye aduaba wonwaso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwawunsuso a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako ewo ni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afraina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otwedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mine bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Runabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more much show for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. TV Emma Akituapa. I was your damo say yatwa and some no eso. Na ajade for my walk wada su jom and one watcher sir Asante Mantemu NPP paying one bo mabasu ye papa patitru and ye rabana da jibo siakon chama to me. A fair Professor Kinsley Nyakon. Yene empanyifo wodro ya omkaka ho na wodi NPP amanyoku no anim kwada so ene peso so nyina no omodo mase ne nyina no yasa na sentam ye ja ato kwada so dwakesie mu wie kire adehye no pi no anu ma hyehye ye no wonche se won man hia sa empanyifo yi a nkabua bi chi wore enam saya so ntini wo ba hema ya woda dwa no no oba pa akosua jekumwa wo gina dom no anim adase papa ya wo kire se ebetumi aboa ama fia bato no eya kwada sujom wom so atumi akeka wo hama MPP mpanimfo nyina ba MP TKMFo nyina aba eba nso mka kire yese yenka yakoma nto yeyam na patane die ye ba besi amaye ne MP nyina wo nyina aba nti wo die ade ya die ni hu bida wo ma ya die papa se je shi ya refre ye amuso mo kan ho bie amuso mo bo ayenya etimi kwa wale susu ni radio su nyina no ye de asedan su bi mamu ye de mo ase enen huntimi so ba ha no ade obaye ye nyina ye ni aso woni de wo asamni ma mo ye de nene ne bede ya ase de awurade de wo mo ase sade ya ye no eye ye fe papa ko ya so dwomfo anteje kum wa ase ye ne fe
ano chi no John Foreman no omso de kakra to aso am hadu say di enimu ya omba be ya amaye yet menya ba bia tena sisi a ne aton ya de di chama untume ne na busuafo edomu nyina ase ena akinsinya akọ onsunya minhira no pa ena ono sisi de na se pa nya minhira no to ne mpanifo nyina edomu ase e wo ba o ma hye enimu ya omso mba ya amaye yenya ba bia tena aton ya nema oya da mpanifo nyina ase nyankopon hyira wo mu I was aware of 4 year walk quad so a June. I was a friend from free quad so bonte so free Kumasi and from Kumfinfi Mantemasen Central Abattoir and Pesuaso. Na NPP Mrante we crowd here. I am ranted my bow was Central Abattoir and Pesuaso and Omania Bidia de ya. Almost your penny a wojina a day Amandis Yamanukuno and Pesuano so Uranos one penetum penenoa and some Nubia waka a day after ranted my bow one so I'm a chance saying Ben and Sechia or more any day. Hana Kofia or no any D Sam Ranchen Maba Wayenim. I am some Jeff Winshamon watcher say. Nanu ya Professor Genano Pokwajaman Eba Asenin and Potamum Eba Beye campaign in the campaign moi Wayanwa Ena Orana Wojra Diamandisi Amanyo Kono and Persiano so Ora sim your friend say Mejima Papa Kojina campaign platform so at day I will see we are singing Upe crash I will forward so pa Asen Central yeah dio and then Potamu cross so opa uremu awi fo nko a ne sebi emrante no mo brabia eyem potemofo no munye se suban no eno na boys and girls no omumu no yakum omuso omatiko apuru na kafo e de akire no mo mane nansa so wa ma metwene nsem na nsan a wo mo enene de. Ladies and gentlemen of the press, drawing the curtains down, the youth of Asen condemned the remarks of Mr. Nure Nushaibu Mijima in the strongest terms. We are here by this press conference giving him a 3-day ultimatum to retract his statement and render an unqualified apology. We also call on the chiefs of Asen Central to use their influence to demand a public retraction and an unqualified apology from the parliamentary candidate of the National Democratic Congress. We further urge the National Party to hold him accountable and ensure that future public statements are carefully considered by Mr. Nure Nushaibu Mijima. We again call on all Ghanaians to dismiss the derogatory statement by Mr. Nure Nushaibu Mijima and additionally recognize Asen Central as the peaceful and business-friendly constituency in the Central region and the nation at large. Ladies and gentlemen of the press, we hope to invite all prospective investors to explore opportunities in the Asen Central constituency. I was on phone to way a Rahana coffee near tin and came to many pedia beginning a so runner Wujina Diamandis Yamanuku was in Central about on Pesuas where Duomatum said the whole Ghana Ope Kra, when we are so for ya cromfoa, a yam ranted him about what more was in Central and no more man and answer so much in Assam and Sino and Rachel Kofi Tibu as so Koya Yakan once me ranted him about what Kua was in Central or Kahumbi on also so Erika Crappy so see. Summer waking. Sisia no se obi pese okope adwuma e wo baabi a wa se ni pato CV dada e kwan ben wo kwa se CV no o reach CV a wa prepare no ensem we keke no se enye nukrempo no etumi ase wani onyam a wo de kope efri se obi eni wa ope sebe obi a obo tutu bra obi a obo kro no obi a obo nyansa kro no obi a wudie ne nsem mane a hye ne ma no ne na ya adwuma. Ozafonti ora Kofi Tibu so ede no na eja won sa asam de basa no a okakọ bonkum no aka ko nifa kakra no ntire ye se yenkobu samu friend is amanyoku mpenimfo no wo empesua no so se semo a emranchen maba wa na e ka no ye no kre na ye no kre omu yi ano se nie ora Emmanuel eye Abdoni esoso ye communication officer the Mendes Amanyuku no ono so ekire se he de ekoso nyina amranche de maba wani nya adwuma nye ye nu nti kro no ni wi nom e no magi ata wo mani ase no e ono abokene de Japan na amwa amranche ene maba wo mpesua no so nu nti ena masa de ne nipa pi no ade wo mu nsemu no. When this is one factory ya no foi e de aye de abo mo samrani wo ba central ye ni bi nti unemployment e atia e wo suru ye e wa central na
penifocus say baby na say o kama sema so wan wanu kaniye na otu nchene na penifo isaka tumi a ye twani abehwe sana ye dehye ye bra ye bibia the next MP no ensha bujima oyeye na nyonu kwa na eka o kan say me say o ba crime as a central I was so where exaggerate ebi and in a friend say o kasa edu ebi a also to me kire o say number 1 na nya me nwanwa esan say na iyoko for ankasa report bi o mo de baaye I think 21st February 2024 year e che say as a central a hub for organized crime. Abzafontora Emmanuel Abdoni communication officer the Mendes Amanyukunu was central abaton pesua so enti semwa omo eka edigu openia wogina dia Mendes Amanyukunu was central abaton pesua so no mososo ede anu ye basem rante na dwuma omunya binye nu ntino subambo ni wi nom ene ahyawo ne krono no wo magye akenten so agya to mani ase no ye pobide so bo abono a onabokene de Japan abobo ano ne yensesa emfa enkugu Ade Ghana de share biya wonum so awo mepeye no awo flomantamu ade ato aban wanim se wosra da wonum akwan ane ade enya kora ya ombasra mpanyimfo se wonhwe se obetimi to ho anamo wose no munim se biya ja aban sesan ye eba ama wonum akwan wonsam nyina da aban no timi esan se ye of rose no na ne ka no ya doso nti omunim se anya hwe kora no flomantamu aban no betumi de ne ahwe ho na enkronkro awodo ye atwa ho asia no wonum akwan wotumi aye na so one mukro no die abusuan abo no pa se de Johnshaw abo akoko enam so ntine wa makoto asra ban se nka chimfa ma no aka akra me ato aba na so obetumi abibi ama no ye yese ne chine yata won makwan wonsem obefa ade abo ne bo wopanye ye okasare ma mepekro no aye owura kwabla avadaji wona Sompa kasia akasai echechensemu. The steel bridge across the river Atlapa linking Adidome to Japon through Mepe, Saikope has not been attended to. For now, all motorists have been directed to detour through Dadome to Adidome, vis-a-vis to Japon. The Atlapa Bridge is very crucial for the communities because human activities, especially businesses, have come to a standstill since the collapse of the bridge. The lives of people, including over 300 school children from surrounding communities, risk lives daily by crossing the river Atlapa to access education in Saikope, Mepe Township, and Dadome due to the collapsed bridge. There is growing dissatisfaction among the victims. We can work with concrete data, which can be disaggregated into 1, those whose houses have been destroyed and suffered damages. And what you know, the chef for an assemble, or my other channel so I can say at the far. One more bridge, I would draw ya assassin. Anu kwari etelemi jipa elabagi ko school view vano toto asim ama de sia de gioko to eta fifira ete na bridge gbele kura hala na be enyanu na kwala moto view le gamere edo hala gamere asi ha o mo ponte fe no ato enyanu yenye tadu na mi se onu ama yenimu a ade ayebeye se kura ye koda no mutu anso no kura hi it is a drutam one so no tria no so no ba bebre a obohu say akoda no nim omutwi we no chin. After the bridge collapse that very Thursday 25th January 2024, there are some challenges that we face as a community. One, we were pleading for street light to probably brighten the place so that at night those crossings will be very safe. Then our instances where due to unawareness people come to fall in the stream. I was away. I had a share of me per chromo and now it's a 1 monkey. Observe for Yena way sway na yen fire numereka say yen say na yen sorry. Ako hunju chedia say one would do afi na chedia hinene owo mu no ombo se nkuo ena na yire to jom say asamu pe ni po oyi pa na pe na wasamwa.
abɔfoɔ sɛ asɛm yɛ awo kan nokorɛ ɔbɔfoɔ sɛ nana asɛm paa na meka no na sɛ mekɔfa nkyitwidie ba na sɛ wo antimi anwora nana mede bitiri to nti nana abɔ dawuro sɛ ɛnkɔfra amanfoɔ nyinaa me amra ne ɛmfa asɛm yi to wɔn no ampa amanfoɔ de wo sɛ yɛ ɔyɛ yɛabɔ dwa yi ɔbɔfoɔ nso akɔfa nkyitwidie abɛgu bɛdwa yi mu ɛberɛ a wɔde wɔbɛgu hɔ no baabi a wɔnte hɔ ɛhɔ a na wɔnte obi ato dwom mpo na obi abɔ ne nsɛm ɛhɔ a pɛ nana frɛ ahenkwa sɛ ɔnkɔfrɛ abrafoɔ mmra na ɔbɔfoɔ agu n'anim ase akyerɛ amansan ɛkɔfrɛ abrafoɔ baeɛ a ɛsɛ sɛ yɛkɔkɔ ɔbɔfoɔ mpa a yɛde ɔbɔfoɔ kɔɔdaa mu yɛkɔkɔ twa ne ti no a yɛde ba bɛkyerɛ nana pɛ hɔ ɛna kyekyɛdeɛ ahene ɔbɔɔ ne sɛ nkuo ɛna ne yere nso ɛde odwum di akyirɛ sɛ asɛmmpɛ nipa o asɛmmpɛ nipa a onipa ne ka ne ho asɛm a yɛanom asɛmpa adeɛ mpɛ nipa a asɛmmpɛ nipa asɛmmpɛ nipa nipa ne ka ne ho asɛm the chairman and say Nasiane say I someone pay the pie I someone pay the po only by the pen was I someone and pay the pie I someone pay the pie I someone pay the pie only by the pen was I someone and pay the pie I someone pay the pie I someone pay the pie. Na we did the agree. I some pay the power. The father can was Pussy up here, you so. When the father sani, I think Kramer in a chair, we are getting a compared to see at Noah. So I think Kramer for so. Nasanya, you have fiancé or DJ Begum. Or the Jacum Nasa Moana. Or the Macoba Cajon. As a Utrania, that's a pussy empty. Now, probably, now some penny for the Panapano was I said, I am penny back. I said, I'm penny back. I said, I'm penny back. The Panapano was Chia when Yanambia. Why Mahukra or that's so called an him? Abraham Pananimuna and not tea any be said. That's what you would there be said. I some penny po when you find a pen or some more. About 4 Mahukra
call the Nimubium, na uncle Korea. Say, I teach it here, and I over you tie, and an iron so. I told you that you say, I said, mon penny power, I said, mon penny power, or you pan a pan and want some more. And while I know so about your woman, maybe the asa, it means so buy and some more. It's it, about one stroke, it's an animal denti, about 4 community better. I am not going to so much as I teach the happy. Ofrasia, sir, was a Sanchi today. Yena Bakubi, every Sunday, Papa, him for crown or dear Korea. The 2 back was there with your jam on fire and cock. Not when you fool fear of a 4 movement. What's a Sanchi today? And the 1 bedroom fear. Uncle Canan want to Mukra, or Conana him was said. I grow be a near banana, Sagroya, media bay, and I grow be a day. A poor chichidia, sir. One would you want fit? That chichidia hinning a woman or person cool, and an air to them, sir. As some penny po, as some penny po, you find a pen or someone. I said we are working no cry. Of course, Nana, I said pan a mechano. That's a make of fancy to the Eva. That's a one to me. I'm running. And Tinana about the Rose. And come from a phone, you know me. I'm running and fast into one man. I'm out for the say, oh, yeah, boy, Jay. About one so I go find to the Eva to the dream. Everyone do a big one. Baby, I want to I want to be out to do for be up on some. A while back, Nana Frahin Quasa, Uncle Frabra Formra. No before good anymore. I man sign. Echo Frabra for Baya. I said, you go up of one pie or about 4 goddamn. You go for Tina. And they were veteran and up a hawk, and I did hear him. Upon the same cool, and I named so I told you, dear dresser. As I'm a penny for, as I'm on penny pie, when you find a panel as a more. Yano, myself, probably a penny pie. As I'm on penny pie, as I'm on penny pie, you find a panel as a. And the chairman and saying, Nasiane say, I said 1 penny pie, I said 1 penny po, only by a penny was I said, oh, I am penny pie, I said 1 penny pie, I said 1 penny pie, only by a penny was I said, oh, I am penny pie, I said 1 penny pie, I said 1 penny pie. Let me find a pen on
ya ketebi e dwene no ho a ya de akura ba yi kyerɛkyerɛ mwadua na wodidi agure yi asɛm mpe nipa wa nipa de pɛ no asɛ kusia pia wie ye busulo nso onipa dasani eden krama di na chia wie kete akɔpɛ kusia chinnoa sa ɔden krama ifo so na sa nya ye fiansa no di ja begum odi jagum na sa moana odi mako be ka ho na sa utra nya ye na sa kusia mpie na problem pia na sa mumpe ni po ni pa na pa no ase asemo wa ya empe ni pa asemo mpe ni pa asemo mpe ni pa ni pa na pa no ase Ochiye wenya na mbia wa mahubra oda so ko nanim ebra ka nanim na e no te ani bi se eto adwum da bi se asamu be ni ko oyi pa da pe na wasamu a okay aha aya sompa asem empenipa anokwasem abrabom no ya na asem empenipa o ekwabrane ana ya na ope ne ho asem ya tenase ofosuo beka digade abakade kumasi jom na ese enne ampaya eja ifi ha ya she agokansie fo no beka se agoprama izo ya she pa ebra ye wofa the nation's uncle of Bishop Lumba tenase na pamfo atenase ya ne de na ese ne enne panati we die Brazil fo ntimi nse ne da edanse bo a ebeto atene mama niema akotote ede amaye edisafe no waji wadwa na ka kire obi se ne ye fiado ene ye Friday ene ya go ifo birthday ene zi ye jaye nuanum bi kwan musie ye ebehuru dachina na jese ne wona omawie won juma na awurade gya won kwan no ende samle bebre nam kwaso ko won fie makoda won dem last hour na oni abusua edinkra edi abusuafo amode hye adane atobia no ye mamu yakone ya mamu hyeden ne yakase obi ampepa na niwa mu ni suo na enema enkotote mfama no me producer menena nante Force FM nya efre no osei producer osei papa adane bonkum so otwa nani ahwedan a jese echina omo pen kurabe ewo mampon empatamu ho osei ne se onya ne ba bi ko to osei me ma hade minim se ne akoyifu na betumpam to ani so aye kra sana tie ya brabo 12 years ago by this time na mani so aye kra mesi nimpon to me badin na ye de papa ya be bram edem na mesi mimpie ni atumi punum na aka me ne nko a na idrum de bia wonso abofunu awase agu afi onya obepie saa me nso ya lokopono yensempie panyi kodwo boache akunya ne ba bia de wosai sana tie ebi bai ebi bekwa agya bia hemfukyine ye ntini ye nhye ye ho den na enema pa ewo ye gya no ho no mu firi mu saa no a ne yesua na yenso ye de aye nkai dum de amom me de mese de manyina ama se de misi di men common saa na mese tie adwene mu da ho panyi kodwo boache no kogo so a obi ene no agye ne ho din wo ho pa obe yase na ho ya akono se asa obi di kura kire se panyi kodwo boache wa ba yi na se ejapa radem fa kransie ye dabi yebedi ahia mu na enema akotote edi ama yenyina babi bia wowo na nane da wuti adwumadie ya aha eye sompa asempenipa adwumadie we ya ne se sisema po menteme ho ase watimi wakame waso wo mpemi bi mu agame ajapade ye nche koko no mechefa eno ne ye ne ha ye court kasie mu a obeto se ya boye duku ni esiwo sa baby asem ni hye bi be ye pie ni apene pumasi bi na asumdie abama ne
and then Friday nipa wura be ho papa nipa wura be ho papa wa wo wan hihye fridge mi start fa ketua bi si wo nche na sipu bi sa ko na story da pro so no awreho be ba ne etunya ni dia but ye start ya ye do hu ya na wudidi firi ho because ne if you have awreho pa na asem no ano wo hye na asem ni munzu aduru ne enzo ye be ka fia na sese ye ka no court kase me ya na ebedima bua ma asumdua ba nyesa ofa Ghana fa na ba bia wato petetuo ube mistake ntimi mu asem no me transi say ya enya me nko a ne ma me mu ye duro ye me producer wo bu ansam na no sa no a na ene ma ekotote nko a edini ya nkwanta bisa Isaac osi ye nyina nkwanta so ntwen wo mani nanso no eto de mu odi na wa na abegina o na wo wevu nsa kwa ata me na mgina ho no sa na tie ya bebuo kasa tie de kwa dindima nsa no wate ase kwanta bisa na bu ya chi dom ye nya bi de brem na ne odi aba no awrewo yɛde bɛto to aborɔfo bi so de ho sɛ nyamere ka kyerɛ ɔfoforo sɛ ɔfane no wɔfa ase atena ase na ɔmo nyinaa mɛn TV ne ho na ensɛm ɛwɔ fia okɔ MCA hɔ a ubenya safo kantanka ɛbɛma no safo mikrom no ofiri o yɛ go so ayom sofo no safo bɔ adwuma ɛnɛ ɔne nam akyire sɛ ka wa pa no ne yɛ mɛ kɔtɔ pa saa nso na Kevin o ya ata Kevin no ono so ebu adwuma na Kingsley so ababe so asena me name no ono so bu adwuma ko no wote wodindin as wonye hwe bare obu adwuma pa saa na yekoye TV side ho nso so a na me koso akai wo se eye ya branti wo wase efia ha nyina wonne wa David no wo wa pa wo wa ena abudiabi so badwuma ne pa omo wa no abudiabi ene David ene wa yes but ni ochinchim fidie no funuma no sa brandie no dabi ni amabu ne be no tietia ba ko no okuo beja sisimprimu ana ne oni duty ana amunyina amura fini dinse sam no hye nche no abema mutu no hu so wa around my way ma wa jesu ami abonebo tokro bi obegure mu no oyembe hyew ekuo ba no da bi abon African wear top no atoso no ahye ni shesi bi no den slippers ato form ene ye wo ba people teacher ko transfer kura mfa na ho ekuo ba no obo adwuma pa ye firi woni ye ba fidua yi mu a ye court kase mu a wa wo behunu se ademuna tenase omuno asamo a watenase omuno asamo a watenase ene wabon yellow design bi de ne kiki ne shades no asa siso ene na gold no a ene otum se anu wo hyiye papa na ohene yire nsu dwalai ohene se ne de o ma ye casual ama ye casual dressing bi a enje obeba fidie nso amo hu na manema akotote di ama ofoso be ma ebabi a wo bi a mechiawo na waka achiro mse ya mo nton nyame ne medidi ti ya mo nton nyame babi a wo bi ofoso be ma mo nton nyame ne medidi me free happy medidi nti me nton nyame na machia me dofo ela babi wo bi a awrade nyankopon hira no na onya ne kase na ne maame ene granny awrade onhira mo na onya mo kase na fe sister Silas Sheila no Sheila rather wo yetiri kama ne we kama e wo so am down he ya awrade nyankopon hira no da bia da na fidie da ha na ne man kotote mfama kwaku bibia boko de kwaku bibia boko kwaku ene fi bibia betimasi ba kwaku ma fa ahotekese enkoma ajakurum mame nana abranche wa peposo mahene ma okay me nanan ana menu mienua nanan wadi 106 wow na celebration anu odin pa anu odin na peposo mahene so ni dipa nana bo makwabi okay na ne mame ene de ni siade so wow na metuma kasa santimamu hade ana Ghana hakura no ye ka hema o matena fidie so achepa atena konwa so achepa de a medical kasa na abranche wa
sɛ w'ani fɛ sɛ wobɛtɔ so mmienu okay na mami na bakwasɛm no mesoa na mete ne nkyɛn mesoa brɛ kwan adu mekae sɛ na ɔno ne twa ne densi nkran okay na ho fɛ sɛ bepɔ so wahene ɛma ne ho fɛ sɛ ɛnɛ yi ɔmbɛ celebrate no okay na ɔhɔ bɛyɛ butubutubutu deɛ ɛka ne sɛ na me papa nso na yɛ bepɔ so mahene ɛkyi dɔmene na yɛ awusu ɔno nso wɔ Germany wow na wei bɛtwe na ba na nim sɛ saa aponto wei no papa mpajo wo ba bɔmɔden amentoma na mefrɛ de wachi bɔmɔden afa ntoma ne brɛ me na memfrɛ ntutu ni wachi na danke ɛne bepɔ so atenkonwa nyinaa yɛ mɔ mu nyinaa afisia pa gonye yize kandifuo bi di wanim sɛ ne sɛ nyame hyira ne sɛ ya na kyɛ sa no ɔden yɛ ka ne sɛ no na yɛ nkyia kea du nso bɛma kea du bɛma sɛ ɔden nɔma bebre guakwam gas papapa du fiada sɛ ya sɛ bempɛ na yɛ bɔ mu chidom ɔmo so bɔ chidom tikwaku ɛnɛ no ɛya ho tɛ kwagya krom de metena hɔ kyɛ eti yamanana afishiapa saa na yɛbɛka no nana afishiapa nana abenachewa nyankopɔn ɛnsan to ne nkwan mu bi nsan nka ho na nana boa makwa bi so kyɛ no nana pram so nso mekyia wo ɛdase kwaku akyerɛ ɔmo nyinaa deɛ na makyerɛ me a me kurom mahene na akwasi bosompra oya go so mahene tumfo betwane no yes yewura odwa bia na hu sensanfo betuma kan yewura no a go so mahene o kwa de sensanfo kura short ho de ko se amane a eda ho sensanfo short da go so de ye nshento sensanfo untimi mfiri ba bia mfa sensanfo ma yewura topu no bia no a ye ne ye 7 sensanfo na panyire bia so ma anya aduane ma no na se wajudi yes the go na akwasi bo yewura wonsini fo so unse yenhye ne kwa obi mfa nsa ma dwom kwa tinete se ne hote hote dinana akwasi bo so mpra obo ade nyankopon hia na onye okese eja se so wojo so babua minka bio papa me bia obi amcha wo ne de bia se ko na be do de bi jabe to so wa hili bagro ya fa bra ase fiada na week ya fa bani we ja say se ye hu na ye nka we sao hu na no ya me hu ne picture wo na wo ka wo awradi ya go bo jami ye me ko dia hye mo mende o ba ye wa ma be fi be ma na no ya o cha oba 10 o mi bu o se de na mi a chira wa ye nipa na akwatuna agya nkwaso asem na no afre de me dama na no ya ejaze oyine bajo bibia bogode ofarade adom ti yeda so etiase techrema da bodwe moje dia frusane nti yemfa sedama okropon no na yenchia yetiefo ne adofo nyina bribia no yetena sese ya omoje brani adaje etwen ye ma ye nyina obi sini TV ho obi tini radio ho se otwen ma sempe nipa ba na yetimi ede ne ma behihye so nti no ofa kaja kom na yenhwe de yakopon benam so na ene etiefo ne ahwefo nyina nso enyade afiri ho ne etimi de abo ye bra medase o kaja agumu dia wontimi nkaja agumu abra wonu mizo enti afre no mizo ne 5G mesha boadjuma wa santimem boadjuma o man Ghana na anu ya 6 match go pie go fodu yi said o musi gi wonani no mizo no ebura dre ne ntiase so ene ye be hu se panyini we na nkokom aye mra ne ye tu mizo ama no drink we boadjuma papa na unye wakoko bia meko wo ho kakra na no so de na sichire flavor ne namase kakra a se sichire ni mango line ne sa no abura di nyankopon ubo nso awe nam na ko ba ne se wani kum kakra so abre ase mu ya ye ha na de ni nua 5G ni sa so de a ubo so boadjuma say campaign no one say yes what to drink papa na wo no on number no de ye papa 0246 270221 0246 270221 0246 270221
21st clinic ye chiro clinic and ye chiro clinic sciatica suro no 21st clinic ba ye na yade sciatica na to nanum tuo se mo pe ba bia mo de me kwa me ho kire me pa ye 21st clinic wase me tisa ayaresa bia ni dimpa na me ho po enti enam se enti no ye ma me no anya sciatica ye nua me ma nom kokorafo ne mnante a sciatica tete o mu nyina no hospital ye o mo pe ye 21st clinic afa na wo ti ni din so a me patro sciatica na ye ade wa boss tumirikai nefa ko 21st clinic na niema enko toti mfama 21st clinic o ma jikumasi afa na nyina aboso oboase o mo ho akra o mo osunya o mo ho nkranza o mo otajiman o mo ho ni o mo sa ye efe ne se so mo ni wo mpeso ya so ana o medru kuro mu ho a ni o mo ye ne se wo de efre wo kire o mo se ma me de ne de na kadem bibi kakra wo me nsem bese ma me ho to no mo muku appointment ma me na mo am mfa dru mra me treat ma me wo fie na dokotafo ne dos no mo bo adwuma o mbe ye ne sa dia mo namba no so ede ene da fidie ne so no 0249 311 311 0249 311 311 0249 311 311 0249 311 311 3 echo capsules wase men kan kira wo se koko na agi usisi aboso koko na ama o mema sem ayemre koko na ama ne ma akwa achide ama wa koko na ama oba echichi wa bebia koko na ama oja wona ya ne moja de akira 3A wase men kan kira so o capsules no wase se wunya bi mini ni se kodon di on hyehye so 1 week pa asisie nu be ye free mana motodo so no 1 no asom sisi na koko no a enyi yi amama bi am free sisie ni mu na ye free ama ye matimuntimi nya na yi a co capsules na ebesano ama flames bia pia bonten afebons wa kamema ho ampa onzo kama ho 3A4 ne disa aduma 3A sim kan jozo number no 0546 107 107 0546 107 107 21st clinic biem om se agina o manam pemi biem we ya se ya sensa abode no wase biem ya se agina ha biem ye gina ha anya bone ye nkura ne bone 21st clinic se men kan kira mo se minu anu mo Europe ya ma no ne matuadi o matuadi Germany matuadi Italy matuadi France matuadi baby biara wa abrojire matuadi Europe nko ada Schengen lai ho nko ade a o ma be piemu wo ho na dwuma o mu di ni so o mo de o ma dokotafo akuku da mako enum aba be pie Europe ho no so obi asiate ka aje o maame aboso wo betwa print ticket ye ka buburuja o mo mpe ne sa the same 21st clinic ayalsabia no panyina oda no ye otutrani no otutu na mo de na doctor fo atwa mu ticket abegu ama no ne ho a o kire se fanambe ya mbabu bwene book appointment se me maame siate ka na de na kadem amana ye se stroke ne ma tete ne ma nkoyie waka akonyam na no den nko ano wo ye epese yade ne ko obeba ba bedu no abehwe wo ya appointment ne nko mbeba efie ho a no ma behwe na ne ma akotote e de amount ye to we wo mbeche kakra wo edi ya wo de ententem na mba ya che sa me de kure bia no mo bre ya aso edi ententem no mo nhwe ma fa ahodi emra ba cho number no 0244 915-116 0244-915-116 Express Group say for account to say better no more na onsutimi tu kwan kwa ama no ne ba bibia wo pese wokọ osese ya ama no ne na wokọ ba bi to say Canada omo wo ho UK Austria omo wo ho New Jersey New York omo wo ho Germany die omo tenete America ho na wo pe UK ho na wo pe efa hia Canada ho no a omo zi tutumika na bre na eniema enkotote emfa emma on number na egu afidie nso radio for monye number no ye 0508 111 343 0508 111 343 oya ne se babu ama niema akotote e de ama ye ka ubie mu se o perfectizer papa de agu adoton de so ana umfudie so ama na so doso aso akono aso ahoadini mu a eye OCP fertilizer we OCP Ghana Limited omuna di OCP fertilizer no aba no mu OCP 15 and no mu OCP 10 na dwumedi ni se wodi bi pete omo obayire ene woniema bi tete se aburo nom so no na de bi so pete omako unya adoa untos ene ne yekeka ho omo so omo number no edeye 0555 909 437
0555 909 437 over from one ombeje wo so na niema akotote dia ma me di wu ko wie kura na me ko so aka wo say Christ Inspire Ministry D4 bay your friend maami Abigail Asanto a maami we wo sokoban Ampayo estate wo maami ne badwuma papa osi awie ye brade bia etete wa brabomu ne wo ma wo ntotwede wa asetena mu no menka ncho se tumidika fa wo hawo ne bedan na wie brade bi na ni na so otene ne nsa nkofo hawo enyina etutu eduhwe maame ne wo TV ni so amma na basa ne so saa no afidi ebeye ye nyame ne nsa wa masoi saa nwom ne nko na esu akache wo na dance so base maame se menka njo ze cancer wo beje oba mpai ba ekwan da ho ne besom Sunday so ekwan da ho ene number no edeye 0243 263 899 0243 263 899 0243 263 899 ofra maame a obeje wo so na niema akotote dia ma golden dior we na matu ususu free Monday ni sa timani boss na so ma nyini mfiri no amaye mi busue me katre mano golden dior se men kan tro se send you what is your friend golden na dior dia ese wa hunu ni ekoso ewo na kache golden se me mo nkaye se open niema ye de siesie ye ho ma hunu se wo kama ho enkankan ma sinimu wa obetim de afefa odi awurawura de ahyehye ama na tisi fam obonsu wa pia himfipa mu ahimfie bi wo dan ne ho akono na wura ahimfie no so emu ohwam sa ahimfie ne bi ne yewura opemso otumfo se etu ahimfie hu se okwa niema hu no nya agudi nko a edu oba wo pese wa ahimfie sese bia bi tete sa memfa ni agoro kora nyesa wa himfie be se kurase dan bi ahimfie bi a emwa na obasa na wura hope oni anigye esa onye proud se na himfie nie etime patro golden dior se me mo amane yese tutumirika phone number no na eba no wasirimu asiesie dia eyo makache osan omo ho a eye mistake kase we nya ne ade go siesie ho na aye jagadon afedi obonza esa emwa debi enye no bia we di eye twan o twan na nam di akire enti bato kokoto no bi namwa number no 0544 198 043 0544 198 043 golden dior for no mo bejuma papa kwa futu zem ne de emse adane ye fena adane ye yeah yo kwaku anafutu sem no ye be shati fo se ene de kan obi anya sutie na ontie ye mamen chia Amani fast food. Okay. Amani Georgia Amani fast food. Okay. Oh, so I'm here ya o come mekom. No o kwa o finish e kwa. On sabin kumoso. Abanti aduane ye kama tu ye ba ya. Ni dru wi ase ya na chese o kwaji bia. Na onya okoko be boso a na chese kroma wa defense ba bia. Amani be bia wo bia no. Me chia wo. Koso sha ne na ma kono ye. Amani fast food. Kwa ku na mafutu sam. Medeba obi anyi na sum no ntie ni ye pa potoka se beka se dweno ho ana hwe ho su yi za ne beka no dweno ho ana hwe ho su e ma men kan bo musa kwa go bebu sa se di nti na me kasa enne nipa da sane bia otu mi bia na me tu safu ene fie omode fa bitu kutu na fa bitu botum ne fa kutwa weekend na nye dada setran enko yie ma du me bia me se dwene ho hwe wo setran mu yie wana mo tu be bia wo ko ehia papa wonim se kwa ko bitimi sole bum one ne maame ne papa ne te be bia wo ko wonim de nanim wan kra wo ko hwe wo setran mu yie ba bia wo ko di agro no hwe ho yie ansa no watu anamon ensoro kwa wo ene tiefo ntie sasa futu sem ye na fie ye sraw ya nyankopon hwe so ahoahoa ye na fitedua da beto sa amre efie da ye ekoi ya futu sem edu fie da ya na hu hiam yie because e last hour ene ye saka ya sem bi se fie da bibia timisi
bibia e ka se timsi no e wa bra bom so ka ho mana wotwe da ye be san simi Yankopon hwe wo so na yenko ne nyina emeto aso okay ewiase aye de wiase aye fe ahuhudi aba wiase enti ba bia ko bia adwene ho na hwe wana moto yie kwagwo bonto mfa no monka sisi ye ya simi ene na meka asem bi se wankasa utifia ugitum se Ghana wo ka ho ibusa wo ka ho ye ne ala ya assassin ai ibusa se sa ye na ala ya assassin no ene ba ku ya fertilizer omode yi omode to nyumi ya friends say o mon ka me nyumi ni bi de vozo ye na yi o mai sebe ai ye nara ay den de ai o mai ye wo mai okay pepa cho mai wo hwa aye wo mai mi busa sa asem wo yo minim de nti ameka sa aye wo mai wo ka ho dono ho kwa na me number bi enkrofo bi di pa okay ya demolish bi a si ho no oh ano wodin na mi busa se sa baby ye tu sankrofo ya pe baby am o mata kwasi broni nya sanfom so ne dawo dabi ansa na ye dwiro bi wo baby no e wom se ye pese kuma se ye fe na emom no ye tu obi no ne ye wo baby ye tu di wako sa grow from dwa ya isi wo ya anwe ne sin ye nti enne min hu se ana FM station bia ni wo Ghana mama especially Kumasi a onka ho asem ni nyina gina se baby ye tu ya maame ni bia kono enka ho so betima boa ti o mane ya wo ma no mpase wo ka ho hwe wana motu yi ne basuku a woko uduru ane ya kan national tema wa wo do ba na ko na se mu nyina mu twa present na mu gina ho unim na tu na watomra ana watu school ni mra na ya na anika ensem na wo sa na o mani mu nyina na ka efe ka hoto na o mani ya wo ma wo ka ho bi enu ti na me ka che nipa da sani bia se obonto mfa na wo mo ka wo asabe mpradua sa wo fie ni bi no hwe de we ya obesia tu anam afa kwa kunya nyame a kamnu mie no ke ente ase wo ya ni da so nyina no sese Ghana ha no de mpesa me ka cho no nyame a kamnu mie no ente anke nka ho na nyame nti drume bia wo bokwantin kore wachi se ya wo sika bia ebekuta wo na expenses bia waye wo busa se na we bi beka ho enti me na me yes ade we nyame because Ghana sika no ne Ghana hoto no unka ho abrantia wo no maame ne wabusuafo te wo tu kwan yo me se wo kra wo maame ni babia wo kɔ wo papa ni babia wo kɔ wo maame nwia bia na se wo ofa bia na wo nwia bi ni babia wo kɔ awu se na no yakopa wa wi ame ya bo wakum kwagu jume bia sanka ye tu kwan bi na ya na motu a ye tuo no ye ma ye maame ana ye cry se ye ko ha kan tutuye bi anto yen nipa bi ewu a ye ntiase na nso ye musa se wo a wote nkwam yi ene ye ka cho se wano montu a wutu no obontu obetimi de ne ho abonka kra na wo ana chance na wakofa no eye wo chance ye se wudidim opani mami sister ene obetie esa baba wewe je wojinani emema bi ne fa ne tra ka mu ena omode ne fa ha na tamo mu bedi ye ene sa ade chi ye twa ne ti da ha o be man wo firi ha wo ko wan krame de mete ya ne se ye se ya bo obi akunu ya pa ne kromfo ye se ye kra ma me ana ye kra nwia bi a ke bi otu ye fo wana montu a wutu ni weekend yi anada ne da nyina no mesrew dwono e wana montu ye kwa ku denti na me kasa enne de me pesa me kanya sha fefe de aba o ye beto aba o ti na me busa o se wugitum se o mani ye man no ye na na assassin me pa cha wugitum se wo ka ho so on kan wo de a ene akusan obanji o emu wani nkobre obi po na o toto se wo ye sa nwanwa ohwe nsure no dani tupi kwa ku ye ka ye ketimi bo abaso te se de na me bo
me maame abranche wa na na ma me bo na baso ni ehwe ni age 106 enye yize emu abenedie emu mansotwen emu noma bi e woso kwakunye yize me busa se na wo sa ni pe na wo check ho ra enema bi a wo ye adebo bi a wo mu o wankasa wo de utumi a sha onsam eye de wo ye wo benya sa age ni bi wa me busa wo nya gwane ye de emra hye se de pe ne ye baby a wo se akora ne nko no wo so na me firi ban ene hwe de totototo yen na ke be den na sebin praduasa na ano ye nua ba me ya se me tu ni ye ne ye kokoto a ye de wo kana ugina ho ye no wono so kwai the same thing eno na me tu fu se hwe wono mo to hwe be ye bo ko ni ye ade na wo kofa na wonam no chance na ye mu aso no hwe abrabo yi abrabo na ye bo no wo fa ne se etra ewiase so pa no hwe ya unkom because enim nipa bi otwa ticket cost stadium wanya ba bi antra enso stadium so pa watwa ticket o okuta ticket wanya ba bi antra wapie sa na ewiase te ewiase no so but wo hwe ya unkom de na meka che nipa da sani bi a wotrase ana wutie sompa asempe nipa futuo enafie de mpesa meka ma wotie ase ne se abrabo na ye bo no wana motuo bi a wutuo bi ano hwe ne yie bebi a wukọ dwemienu enwene baako abrabo no se wo ye wadwe se obadwen baako obefeli dwemienu kwakulumba se obabi memra madwe kire me se bebi wo ye okai me show ka kire me se menko madwen hu mienu na de na ese me mpe bibi nka che kwaku bi amantimi o ye nchew obi ti ho eno anse ye fra ne se ne girlfriend afra no frin kran bra kumase abrante ye owu ye yenim de kundo because kasa ne dawson we se obebo show ye bi se okwa ha e bi se wan yenim obi aka de ne de emmom sanka o cry efie no kan bibia nka ne yenim de koyeye obeyeye enne yenim na atu ni ya ye ka ho asemi ya ne ache ya ye kokot ye mangeri na ye penokre ye pepepepe ye Ghana sem minu bi ne te Ghana e bi asipen ye hu di akosi sandi pa na e bi to no owo nim die e wo tumi wo post chem de wo a wo de atowi ana akosi sen me advice wo say nipa da sani bi ate Ghana ha me say kusan obanche no ne ja obi puna na sase na sabem praduasa bumpanifo emfa wo pe enye de sese wo ye dwene no ma mienu e wa brabom na kwagu wo ye saa wo banyini ache ye se wuwa ba na nso kwagu yi edumre bi ewu bi aye wuo no eyeye nia yemfom so ene ye de afiri wiase enso se ne tie bia no obi tia ene ye ka se wiase ewu adoso na nso obi beche ti hwe ho so ye na nantanante ade a wo kofa no eyo so nam ebeboa wo dwemienu emoa wo a twontam na trase na sabi nyankopon na ne dan no ye nan obi a emfa ho ntu nipa so sa ne enko anim kokumi da se correct everybody nyankopon hira mfa ho ntu nipa so na ukọ baabi a yakra ene futu se wode niam miensa ahya asem baakom waso ukọ baabi a yakra ukọ baabi a ma uso nkasa ncho se baabi a wo kro no ebeboa ana emmoa entiwe ya abrabomu enkomo ye hu adu enefia dai eti wo fia na wo fam aba ye wia na nso ato de edi aba emebra kwaku wo US otie dwumedi sa na kodu baafo enso afidie eda ni sister kwanso wo US wa omo nyina etie dwumedi awade nshiro mo na onye omo kase enefie eye wo futusem papa ono yire na te wode wonso wo futusem enche ebeba onye ne Ofa meda se mamenchia agudie polina baby owo biara denka no ho ne maame ho dodo ne kakranti se okwa akohwe no wa ya asabienti esre nyankopon se onfa ne nsanka woneti nyame yashira no se me hunu nyame so wo yeleti aba mam ne na ku bia nyame ya adom na se be si medu asante motim bedru ha de ne obeba wantimi amedru before si medu asante ya baby okwa ne kwan wa mehwa na wantimi amanti radensa oledi ya de mfama ye ofa de maker enso ene se enwumre eya humble yourself bro ho ase na enkwanso we no eye baako penti no emfa engro atople ewo kwan bia so ofa me no mie no ti ase no mu
owo we no enhyeda na aka say bia anwumre me before hina yiri before fa kwaku anase before mo na samo ade akọ obie nim da ne bre ebeso enti se wo ho a na wa bre wo ho ase afei se wote wona se wototo ne emayi a ebetimi aboa wankasa wa brabo se wode wa brabo egro atopre anase wode di agro okwan bi so a meka chiro abrabo no eyewo ene wo nko a ewom ohine ire mi wokunu na na yebo asiama me wo ayonkofo metimi abo ebendin owo medie me wo colleagues a me no mo ye adwuma mo asamo o hase ko Kingsley wo hase no ye wo fa e for so mu nyina ne kwanta bisa wo hase no me wo adwuma me ye mu adwuma na asa adwuma ko bia me ye mu adwuma me wo asafo ya me sumo Victory Charismatic Chapel International ye no wo patase musafo na kambulofo no ai e wo please depo na chi ho a na kwaku se mato me benkum so sesi anase me fra me ntoma ne tintin mu a mebusua bretu abusua ya medem ewo esre so no ne e obetimi ya ama me ane se obetwa adwo na wasume na wadi arewo de mi akasa me kunu betimi ya ne se obesu ne yire dofo na mayonkofo nso no etimi ya post me pictures ahodo na wakansem da metiase no ebi abrabo pa bia na ne pa bia asempa bia meka kira omo pen no wode ayenka ye post ne e social media eni ade na eba san so a na wonim me Facebook wo ho de inbox no messages ne be ye message twom eni ohene de me fadue eni rest in peace ena den ne ya twere go wa e be ye ma na so no ebretie bi ebritia wabi na se nipa kro na wonu mu di ho arewo wonu mu twa wo adwadwo no afa na arewo na firi wo mu eni gie ena bepsa babie fisa refro wo no nyakopon eboka nipa ho enya wonko awunti na wo ba befa homa se wonko se bia wa firi mu nti wo ba befa homa de asen wo kwa na se wo kofa sika mu ade atwa wonti eti ebasa ebre koda ne ye se time heals wound ebasa won kro na wonya ye wo abla wo tofo mo no se kro ni bewu na watimi atoa wo abra boso ena we won ko ani akoja wo me no beko yenya de o sha mena ni mu wi a wo de amanete na ye wo ye de wato ma ebeka gusu ni bikura empa obi se wo ye erado obi so mo ejago be se eradi so mi mu so wa ma mi wu Ofa afa na me no beko ne nyina afa de na obi nso me mu obi enso de mu no won foro mra enti se wo wi ase a mesra hwa wo hu ye fa mame na humble yourself bra wo hu ase emani pa bi na masem bi a wo beka so wo dwa ne wakankan de wani atranto so fa de bi nyaw emwontwe wo nkwa enkonse do wo bretie bi. Always be happy. If you say a bro when no eight, your life is short. Ne motivate you ho. One kasa to the be a show hun kunai. Ne cancer and papa faba ho. Ne bomb paye. Na fa ho to a radiso. And ye maybe wa ye mani she ye mua na edi yakuma mu dem. Na ekum ye sunsum afebe wiechire no na ma yankasa ne yamua ye twintwam wo ye widie mu krampo eti abasa rewo we ne kum sunsum obehu ane se twen onyale odako ye se na kuma yale aba na ye se akuma yale no ode konse do. Always free your heart. And fani pa ho asem nhye wutirim ye se mubumfu ba mamu mo wia enkoto mabufu so sa mo wia koto mabufu so anye se nipa na ono wanya asem ne nko a ena bia wo ya me na anse de me na ya aka me nkasa no ana se bibi se yo wan kasa no wo ha ho wo dia akoma ya de e ma ho if you said di pakro na wo de nya no ofa me kasa e kura po no ko ne kete na so wande hwan nkro mu na wo ti wo na wo pini kwa ha wo kete na so na ro ti se titibo a esi table so tennis table so na ese wo road timi nana krokra chew na wo dwene ho inso mi afa na chew na je sa wo ble wo ho wan kasa no wan hwa wo moja obetimi anya ni mi amoja we because wo anya enough sleep because wo bi ade a wo de aye wo nti mobo ena brantie bi ba ase no fa wo se woni ababa wa bi atwemplo beto me ne nkwanta bisa adan ya 3000 Ghana cedis and wo de bo an container wo ye hairdresser
ɛna da bia sɛ chop money 10 cedis 20 cedis no na be afe ne ɛkyerɛ ababa ne ka sɛ wo maye nware ansa na ɔne na die mpam nhyiamu enti no kra ba ko bi na da ko bi esi ya wɔnom ye free hɔ no wantimi ne na nhyiam bi but oje pene so ɔne ne betena ya wo boaboa no am awale na amaso get na ati wo se wo hospital send me scanner me fan call hospital wo send ni scanner we 200 cedis a e free hɔ no ofra baba awa no wan fa biem na ni tie yesi ababa awa na nyinsan yawo na je se wo call hospital hɔ no e na okohu se wo ye de wa fa furo but want me fa nyinsan dem no because wo ne na anaso o ma ne ho kwan ne na e na okọ ye se abusuefo we sei afiri wo so kwa e di enti na wasa wo ha wo se ma edre ne ho ase me ntimi fa nche e ya na mama koma ya me ya makọ doctor sa makọ hospital sa e na wo tu sika good enough sa bi esamfu we sei so ne na e na ye de emze ne mpena wa fa ni what am I say eti ni ma bi wo ho a jemu free your heart eba se makwa manyankopon enepa bia ewo mo no etimi pie anytime bia wodi asebe show man na so obi ho asebe show mo ache no afa wo nhira ene onepa bi wo ho a essence wakoma mu na enti no entime nwo na se entimi mpie ma enti sa o pese nepa ewo mo no egeminate na etimi pie eba ma manse nyina ho ni aka so ohene yire sa na obetimi aye we sa na obetimi adia mesro jai nipa ho asemo a edi show mo no fa bone che now the bonecha now for shenche ye Yesu Kristo kura pon the boneche kom shedi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jidis oba ye no wan fa do kura sa eye danya nipa be fom no nipa be na yaka de enu nti no wo di na chi no how much more you eti de besie bia no de America ne say ye mo ye ho moden si e betimi ye jai mu every say life we no etia so de nipa ho ahyem e show mu cha wan hwa na ekon etia obekọ da nanom e che won se de basa so na wo bre na bia na nso ye e bia na won sa kire wie nipa baako ana ne ma baako mienu bi wo ho wasa wo sesafre ho wo sesafre but wo kọ ne say obofo dem ne say e na obekọ akobo atemo di ache ne nte no ye hwe ya bra boso ye hwe ya nkasa ye pedua ene ya nkasa ye hu ye betimi aboye ami atena wiase ache ni agye ni sade ese na fata e wo ne kwan so too much of everything is bad pacho message wani na ma wani nje ho a eno nje se kwa ye traso what am I say offer pacho me DC ase me da ase awrade nhira wo aha eno odi si no o kan akire wo se aya buade na bre wo ho ase na ho brase e ma brabo e ko nkan awrade asem se me domo ho brase fo na masi hantan ni kwan inti yenu abade na futu ka akire wo se opaachew anumre ya bre wo ho ase Miditiawa bi soso na afe de college ne monsuma bam abedi mu nkomo amana ye akono. Nya me pesa me kache o na anwumre ne se. Daachi nti ya fa ni die manne. Daachi o. Enne no ni nti amesi bunne no eye echina nti. Ni nti amesi bunne no eye daachi nti. Empanimfo amutie me anwumre daachi nti o. Enti na wasa mo de respect ma enne police panyini daachi nti fa respect ma ne oba walefo daachi nti o ene yese fa respect ma ware na wote ase enne no daachi nti papa ukreska daachi nti o ene yese fa respect ma ne asema mekan awre ho se papa bia wo mamu miensa onye na adweso de ba kokora be ko school Papa wura fise bi obo ade nku ne ntem na obeba banyini suroku beche no ne bedru na wo meyi a wanfo manko school nyina ye jonki ne se ba se wo yare da wo se o ma behwe no se be sane wa boso sane usika kakere kura wo a ho na bunsu wadi nkwase asem papa enumre ma wura nko da chinti ja konkonsem na wo ye ne no me pa cho da chinti ja hantansem no wo do safo a kire nkrante namo a mi why obana wa wan TV no mpacho akoma yitu wanda ye 50 cedis but who pay anopa ba akopa ukodi fufuo no enkrante ani fufuo was spending more than 300 cedis masa that intio ne wudua ne no bedru tama yade be wo no oba ne betua so ka onfa nchew ho no oba kai wonsam asane ne wura fi oto wo hwe udinza no unkwa bontin surprise oba yi dada chinti mehunu obi a wo yare waya time ba na yire da so tene nchen obi aka hwase mi nya mi kunu be ma na dwen daache ne okro oba no ne ohoahoa ne ne odua bibi ma ne nti oba no wo sa anka ento se mi kunu wuyi a
mini baby akọ me pa cho dachi nti president dachi nti o a time will come you from ex president enti ne yesi dua bibi pa ne toto ne ma yie ne tete ne ma so ne na abetene fia won so bekọ akotobi afa de o man ne ntoma ubiem ne senti no dwene ne gya ichina odi adwene ne odwene de to wo yie a echina no ebeba ba be hia no na aye fefefefefe chisene yie bona wo bra yie dinani na china be pie no bo se pie se nhurei edu onipa bi opa ne bada ache no ne nkura bdo wode ni ko school papa oye nna ni yie na awo china ene na ho ode no dachi nti ene no memfa ni agro brother yale bi dawo so eteto ya kire waduane ye ni kwanza wudie na wunya asumdie ma wo kra dachi but on tiase ene because aduane na akodo sa nam no na akono eno na abaso obi edibie sa nsa no na akono nti no ontimi nhye ne ho so ne dachi o beduru a wo pene no ebeduru a wusuo no ebeduru a wo nkase ma ye mmere no ubenu ho ubekai si ya kire wo ne emfa nka wano na wo na wo ye aso wode dachi nti dineni ate pe abusabanyini wa mobra obi awu am ye do abedi ade akokofuo na ono ado ato wanka mode be bom ho bra no wo pese o sa ato di neyi papa ebia na obo ade anku ntem na ni fra ya de abebo na wusifie nia wo ye kire mofra no o mbehwe so atua wo so ka ne senti no dua bibi panne di nkomo panne hyenkran ne hwahwani panne mani panya ba bi nsi ne for that chinti adima wura efambo wo wiase o enti nkura no wo so mu ye gudu buase wo bibi ye mo menka se metua wonka dua bibi wo mbram na daachi a waya mere dampamu no we tena se na odi hu adanse we sori na amo ye hero daachi nti dua bibi wo bi abrabo mu ate daachi ntia jazani nkontompo na dwene daachi ho na ye bibi panne ketremam pro daachi nti no ene kansempagu jadimpagu na daachi nti ana mafutu ni e ka tire wana no brother samre sika fa wo nsama wudi sika fufuza na wo fumu ma fufuza no a wo change masa ni a change engine wo yire no me pa cho daachi o wasifie daachi nti o tini ase ye ne what abroad daachi nti o entini ase ye ne wabua wo fa ase bi daachi nti o entini ase ye ne daachi nti ababa onhu fa odi TV ni wa hweme e wanima e wafunumu ntokro dempo hwenwi bi e wo nsa wo ne na ho ene be ma bi ahyi odi se anwi no ne kamfo daachi nti nam se select ba ko na ni da ho wate susu je ho me na yade ye wo kwam wan we ya be ka sentimi pa minnie na mbo ami bosi obatan bi ka bi sesi a osu wanyene daachi ho wo ye ni ope ebre no ananka wo so odwene daachi ho no ene wo osu ene ne ma obi papa nkunzu onya hwefo daachi ndi o omampani kofo so wanyene daachi ho a so odwene ho anyene ho a wo ne ho ene watimbi John Dramani mama so odwene daachi ho so wanyene ho ene watimbi daachi bi bebenti ne yakatro se siesie ne amasie na toto ne amaye na do so tezo small time obegina home yo daachi binti ne yase tutu ne yie na akotena fia wo faase betobi wo ba betobi wonsu betobi ubekobi mekobi enti tutu ne amaye daachi binti police panyi ade obi asamba wo je kakra na wo say case papa daachi ndi o ubeba retire unya ba retire wie ni e wronta ade ne gu fama obi betima ye case etia ame ache wakọ ne ye obi na ebe ye wo daachi ndi prepare na ne yie na wokọ watima ko hia nkofo mso wo subampa no mahia no wadi ne ye ohene daachi o minima hemfo asanteme ma yaworo mpaboa nenso na bro no bi nsa ase nyina wono na eton ene na natifie no obedi kura ho odene because tam wotia konwa so wanyene daachi ho wanua bi ama na wo fa asefo wanka abusua amom de ne afane nso betena aso no ne die mpo ma heda akọ senkrata nse be obeba ne yatwi nanim obeba ne yagya de bi afiri ne nsa papa daachi nti dwene ne ho fa ni die ma ne totoni amaye we ya futuo tia wa mede ma dwene daachi ho na ne ma enko yie emfa ema wabrabo
Also Baba Chirawadre number is 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931. Hello. Hello, Falumba. Yay. Falumba Kai. Falumba Pizarro ni mi go to Kinkensu. Kinkensu fo nyina ho ye de. Bia ho yo bia so chia no di wadi pa wo di na Sompa TV ni arefo nyina. So mo wo fa je wo mo so dodo. For Kerian Ponto from said ya dan da obenya odi na no pam fo di dwumadi se be breye fo so we obi a metia no. Na ofa ene futu amode aba no. Opanyini o mo asamwa. Ofa se o se gena wo ho da seni gena wo ho. Na brewati anso so e be fa se be ho ase. Ana wo so de a wo de betwamu ye da chinti. Na ofa sanse mama kan ni ense nyina me kan ho kwa nyina de ya bobo ano. Sanse sanye ma we ya de ti akotni oni pa ba ye gbeyimu. Na da chinti ofa ofa so po mu ofie no so ofa wo chance bi opportunity bi adi nipa obi ya so boa no empo so ma menua se abusuani se abonti su ni mpo so wo pepa wo nimdia bi so wo school wo ko no nimade ohia moa wo bi a boa no na da chinti obi ye dokodu kodu a le jamo se da chi bi bebre amia ti bi adi do fa ya nwene da cho wo ne dire da cho wo ya bla wo bi si ofa Pizarro. Hello. Hello. Yes, dear. Hello. Yes, dear. Right, so me doing the patients, the free France and Kegwabre mine. Abotira me patro bibia boko dear. I'm ya doing the Bokoran say. Ewradia ya dear do mpatro wadwenkyere. I'm a patro, you made me from about to say, my poor moody, my program lady, that could come in, mammy, and show it mean to know. Mobile and I'm catching my road of a Lumba Gineja. My dinner fanta be when you made Jan will be an amici or put to 7 day and 1 a day boy a brass. Said I must make my pa mobile, I miss a mopa. Fufune fanta at the D. Ah, cherry come on. Dachin TDD. Hello. Ove. Yay. Ove. I hear it. Lele. It's a That's a bomb up on what I'm about to see. It's a business of the today. The more you see it, a family India. Oh, when you produce an open or did. The most why I said, but I don't produce and where they want to be. What your person was your pocket Tigina so. The man who now they are Mrs. President, so they have one about who bemo. I'm sure you are so to like a training and of a Pamasha. As you could over. Some papa Masa, I go home to Sabanchi. Over the question, when you can watch as you saw an impression, good maybe. The boy has a job situation a Betty, you want to see in your baby, you know, maybe. But you need a pressure, my name, the Druso. That the other person that any who say, who ne a Bushaba pressure, the baby. You must say, and as I will do one, a radio Numa, and Mabushia, I had you when you put a bank. If I never goes down, the Jira Macron. Hello. Okay. Yay. What I say, accuse me, so should be quite. Accuse me, Bibia Boko, dear. Offer and patching a dum, the Diaboko. Offer my chance, you are master drinking water. I was and I got one. You should be quite a cover of Papa for Bodima. Okay. But a combination I come on. Okay. We show through the pan, now show Dukuna. As I saw quite a fabra, sorry. As I grow. Offer said in plain process about France, so baby and a diga, Munan and Muni. The name of the best and sick at the area. And then on Munafutu on my papa. You only put was on your Cobiano and Fanny Pebia into one crack. Now, about all more money Pebia and your prefer your pen on over here. But I can catch us about Brabon and Fanny Pebia on my chassis. Yes, who's a Siakura or and some for more cross of because who's a Siaka and some of them Safra or Togotem. Who's a Siaka on Pewas and probable canopy. Because I see what you may be a man casting phobia if we be home. That there could be a more cry, no one had now yet. Oko. Now, so won't cry. Oka, would you three so at the best? Yes, I kiss me, my crowd.
Accuse me already in Israel. Hello? Hello? Yes, sir. Already I had the other now one swear. Okay. I'm a person to the papa. I'm a person to the manager. I'm a person to the I'm a person to the I'm a part of the good my God, I want to say, my husband and ever. I mean, what member of the ball. And then we have to look at the like I said, about the come to my man, what goes at you know. Come on, well, so I'm saying, who has set them wow. Kafra. Hello? 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 Yes, sir. That's sympathy. One hour free. Whether you may drop my bosom. Yeah, that's it. You have to travel to the goes. Me grum. Oh, Kalunga. Hey, you hope I'm not able to. Nana, I was able to brown way, dear. Then I don't know where. Oh, yeah. I'm going to what I saw on I. Myself, I would have a transaction. Okay. Well, I'm from my bosom. Yeah, that's Hello? Hello? Yes, sir. Michel, no problem, no. Yes, me kata boku. Okay. That chema 70. That chema 70. Obi kum 90. Au daba ko. Obi kum 90. Au ne fit tudua mentiti papa. Abana ta hukum 90 no chema obusia ko ina. Nti anya chebia obi akum dia o manedi. Nti that chema 70. Oyi adia achema bibia so busia tembia obanye dia open fini ya papa ntimi katapiri boku Matias ye pa wo se da chia 17 nkramofo kum nantwi a omchemu obi anya bi na da bi ba no ra ofoforo wa ndu ko we won kwa we ada ko mbede no obi so ma hello two callers hello yes sir we face Obuase fo nyina ho ye What's for one pa okay mo ade njiranko afutu ya mu be ni na mi shamu pa mi shamu okolumba wase ho no se lo boy bra pa ni shamu nyina oso wase wo so de bebo bra last caller hello yes sir good evening sir the program we are in Paka and some of the yes my chief sene can say the big method that Minama our year or 165 years. Hey, 135 years old year. 35 go abrante bi nyan. 35 no kura wa wo ka say da bre wu nyan. Me am kata kwa mi nyan, na ma kan so kura. Mo ade njira nko fasima ye. Na se ono owo ma problem. One man now, or the man in area for and never panic to what they need to air to that chance of none. Your cousin, you black any can tell the pepper. That chance to do a community. The top of the shelter, well, cousin, will be us. No one is a 118. Cousin and council getting comfort the ma. And then lie a blower you continue. If that is also fair foot to Naniama. There will be men, but almost at the brow.
Akwe jana won kasa nwie ne wura ho papa. Waso wona na di 135. Ne nana wo maako 11. Na odo mu nyina ye afuo. School nim, adwumasua nim. Enne ne nana nkanso anana ne nana nkanso anom nko aye 118. Papa ni nwi ni 35 years old aso tiase. Ba ye ni baako wo mu okoba se nana Jimiloi anaje maki. Enti ama ne wura ho afutu ne ne me de buy said that chia 70 no. Wahunu se wo ya branti e wo so odua bibi for that chinti. Enye nyina na ye be wuntam ti ne ye bo okoko ka kire wo se ya mema bone ma otim se me de mi di awu. Na awurade mo anyini chenso abaye ne dey. That chance de ko computer so de dia bazisi e ba odivo Samuel e wo fie ha e betwetwe nkomo na enema akotote dia ye nko computer so de dia mrazisi ya. BBC is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Ade. Cinema no tutu no. Oba mi tini kura. So wa wutu. Ayo senior. Me dey ade adan keba product I am ti de bia me na ma no mu no chef. Dan keba product. We dan extra. We wonu ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. And there was no problem there. Senior. What see dan proke. Okay. So wonu dan proke a. Okay. Sisi ya ni na ebeja. Sa. We dey nyame shira. Come on, do ba the dan keba tonic. Muni ma biwo. Minum pa na se na mtumi ni bi. Na mtumi dan so. Mi ni bi no no. O chale me taibo papa. Sa. Sia. Dan fight okay na so sir. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje. Mja me na mo janko na afi ese fifi meto. Ntimi kura amfa meto ntena se. Na so mi sia dan fight okay. Aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho. Ti e fifi ti asta te temi. Boy. Yeah. Go. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi. Ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu. Freyen ewo 0244017556 ana 0266593330. FDA adjegede nkrato yi atu. Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hienye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye Precare natural powder CC nipadua na baako ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre ana fa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie obenya Precare natural powder to King's Walk Heba Nana Boache Heba ni Rapas Heba Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolinak Heba Freddie Mains Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Heba Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Heba Asante Mampong Gapson Pharmacy Koforidua Etufo mfre 0550-19-15-14. Precare natural powder. Eye aduane san ye dro. FD ahwehwe san krato mu agi atum. Okay. Aya Sompa asempe nipa ye yotententu ba fo ye boye ntabu mu a ye namsro esan so namfom esan nam nzu ase di ba bia de asem no be fa bia no ye be hia asem no ne asem no akasa ne apenpu masibire na asumdi aba ene awreho wo fia ha nanu ya damu ya ye video bi kire mo kama young boy bi a accident taxi driver bi de ne car akobbo no atwi ni ko ta so amana ni ahia akoto nani kosua baako no ama se ani ne de ye mfa ne se asese de ehunu no na asefem
na akure ko da konfa no che obo ka be 15 million bia wose wawie wabre obi ba wase na ni kosua ne na adwene fani nyina no wose wabre odimi biem ena hu case no ne hu nsensem no sei na akwa kosi abrante ne papa abandie beko na ye ne no akotwetwe nkoba hunu ne ne meko opaniga se mpacho bibia boko de bibia boko ye do ba de ase abrante ne ho ye o yesu adum ne ho ye pa obi nkai udin de sei o akambo simon akambo simon na oba no so de sei samuel kwasi adongo MCR mo wa akura ni picture na obi hunu nipa kura ye bedi ne ho nkobe papa e ba na ase film na areho se only so ba wo condition busa na wa wo pen ana se sebita fracha won wo dampo na wa abadaya wa wo ba so che hwemuka na wa boka ni nyina ene na die ne ho ayefe o mo ma ye order yi na bi ni ho asamuntu ni ni show wa wo ba no ti say yo kama akura fe dakoro pe akura yi twa kwan mu a reni aka akoye no momye nko ba bia de ka ye no na ye mra nkomo ne so na omunhunu obi bawo kama hwe Ghana fo nyina akai akura fe na no ogina won obi de ka aye no ehia we kura de se kuro na wu tam kuro no win picture no wo se ba film e se dem se ni kuro na wu but na ni ne de ohwe ne aye no a ensem pi enne nkomo wo sa ansem we mu ya nche ya anya wo hwea de na asie enne papa asaba betena se biem opanipa ye ba ne no atotwe nkomo ye nko di for Samuel homra na asem ibine so ho an ye bekọ ne yakoka di agumama ensem akoso ye ne di for Samuel atotwe nkomo ketua bi aba na akra ne ho nsem aba no ya ka di agum ama enema akotote di ama opanipa mpacho mema wo ajo bibia boko de do boade ase di for Samuel se mo bo adwuma o ma dansia ne no mekoso na eye 70 ahemfo no abam panyimfo no mentimi mobidini na ya na wonu se sevenka anya sika kura nko antira na ya no mo bepe de nipa hu nti mo bepe mpo masibere se na nim no de ne fidie be ne nipa sum no sabe nye sunsun mu kura nipa nye wanya sika no ho ye hina nipa bi atetewa ye wade bi ebi de wonam ha bi nam ha nti wunya sika wi a wunwie yi wanya sika wi no eno kura na ehu no sabe hia ni onam ne ba bi de oto ne ba ncha pese wadi na wa wanya sika no na mpanyimfo se dom ani sade oso ntakrache nti se wo ban bi na bobo ban so ye di for Samuel ba ko pe ya wi yebri o Ajaba family house he bobo ano o ba na ho a onche onti asore wo transi no nsia no apon mere no miensa no akohome nti wo ba na se wo kobum nti ya na obi nim se wo ba na obi wo kro ba so cha na kwankyera o se ho ya na isha ono na kwanche nsusa wa me atase sunsumu no saa kwanche na nsoso aboro no mudi enti nya de omugi ade kase bi asa wo fa nso betua sisu be se 30 pesos no de ha wo nkwa na nyina enti uko ba bi na aju na ntwie bi se mpredu asa na wo ba na ye kira kwanche keto wo di fo Samuel fia no nche se nya adwuma bible no kwa se kwa bi ho isha enso konkwam enti ya mo hwe akwanche ni yie na mo fa mo handkerchief white ne mra e matwere mu din eni code no agi amanfo sa obrei 3 years mu a eno osi wonti ensi nyame we die wadawroma bua me na me hunu die nti obi bompa e be 10 years na odawa mu tire eno osi to boase wodi akwanche ni nyama gu akwam no osi hwe se ya anum no so mu ye wa awono mu ma anwa wade no ma anware akwanto no ma nkwa no de code atoso na me no mu so ya adwene de e mu se nya de fize wa mfa nto so obi bebie enti no de code na atoso enti se obetima bia you di for somewhere back up no obi akura ni asem we kura ye kan ahinta adifo ne asofo no nyina wala nim se de code bi ampa so ye sebi ye ni so kura de code na ye adwuma de sa enti om de ye adwuma no kura no na code kura ni wiase wo ya kura wo so na de code ba fun so enti om de atoto so no wayi nani no wa no di akoba wo no besere kwadwo bi se ebeye ye na no kura me sonda na se ofra buri kiraba no wakeka wenu mu nyina onfa nko ba bi papa nso de code atoso wode atoso so nim se hunhunu mie ye mobo enti obi wo ho ne ye kwowa no wo hyi wo na ye mesere obi wo ho ya wa no minu alumba ade enwanwan so no ya wa hyi wenu munyam ne wa yi ring no edi be 6 months ya obako no ne be ma na twempena
na yefiri MP bidi assembly man say ya wa hye wanunyam na wa yi ring na o twempa afa o kwa na o tetew kane a o kwa na ne ba ekuta na o che nkumafo no afa so mankumafo no momuda ene wa kowura dem eno no enye kwa enti nime bi ho koso wo brabom na o fa na biara mente wase o wafo nyina etugala ye de bo ho ani enya because mabodi for some ho unkwa anya ba bia anko na wote ho ubetu akobese ha ne sahwi unya kapere na wote ho wote be yie ni aka che no wo de bonko wanim ha na mo nkwa ho anim nyame wase wo dizika ko ha akiri sa wo me nipa bere enti berebo ho ne bedaw so yade bo ho nyame bo wiase no se yade beba na odi adura ba nkwa no madura enko won so wote ho unwene se na yade be nkwa ne be 6 years ni me no madura enko yi wom de yade ne code na to so enti ye share aduro na nkore e de wiginam kata so kore mfiu enti ne nyina na odifu Samuel se bra na be hwede wo wanim entra fa ako na abrabọ no emu 95% e bo no sunsum okay ade be ye nipa bia emfa ne kwa mu hia bia ye wo kyerase ye nkyere ene nipa bi ho abohunu na afei ne niema ekofom ne kwadwa se nansen de watare kore ne kore ya yefia titi kora mfa ho na wasresi de bi no atwam anya kwawo afede ye ma ba fom kora ensa no bi ho abutim se sebe manfo no msa wono nko wono ma na wabuna na ta no da chichiriti eni me bi koso tim anya normal me nim de enti a ade bo ho ayekoso na wu nti wuni se nya sa na wote enti mesere se nka wo bo brepa ne ya ye bo afidikasi a ekwachiri aburuchefo ba bi etie menuanu ba obi atukwan ebesi nne na afọ hwe nanim se obeye fie yi se Ghana de utukwan ne de dase wo bre na no kra video bi amehwe no yesi wo free wi amewase he ya wabodam se scan om de ya to ne so epese abusiafo no ba bi ya kodie wo forso ane ama okọ na obeyi adwuma me ahwe enti eniema no wo maye mienu wo yesi ane ye wo sei efidie pii se somtum me obi ka kire me se ye wo fie no ha ya anum bi ba akwa keto wo se wo de 6 days ena ye nipa ho adwuma na wo ye 7 days a week ni ye ba akopɛ de ato ho se fa ho me 6 days ni ye de do so wa minu alum ba be nipa so mpa bo ko wan pe enti mesere eniema ekoso no nye kwa na obi ho ware a wo hye de ring ne be he no a na oba na ne se ma pe ring papa ebi kura nya bi fom mosesare na wa ye se ne da he na ne kon da ho nye odi for sama nkam nim za wo tene won sa na nsa foforo age ring na he ne di tontura no ahyew ohu ahi uye domo nkwa ne koto ni mere ayikura ukunu hu ye na hi na no na di for kura ka jem the saafo na unse ka washens na be makura kwese ne pe free say ne hu na efe ya to wale ye moni munya na uche ring no kura hye woni wani kosu ehunu ring no e na ahenie nso lumba yetimi kasa ahenie we de me ma me yam ni sin obi anyi wachinyu na nanom de nkomu de be mawo sunsum mu ne ebe dan no enti ntena ne nyina na wose bra odifo Samuel ba akopɛ ho ebe hwe wanim de wu wanim na wo kan sem bi yam de wose se wo sikam pempem na nim de wu wanim na obi ni kapere na nim de wu nanim a na wo faso enti wan hwe yie na wo de sika ekoto amnem eno na ye ka che se bra odifo Samuel ba akopɛ ho gema no ufa number afa di nyina me de number de hiam yo me se me ne wo mu gina baabi na se ga bi twam na ye fre no no me tie yi aso na se kire ho e wo de fa so dan ho na bu afie no apie so no me gi number se twam taxi ba no gina se fe na pabam na omuna fa na shirt kama ya se bo life no na so na se fikire ho o ga bi aso wa ye na yi se wonam ho na 70 years na so na me de ma fafun na me twa no je number na onya number onya di nyina me na me ka kire wo na hia wo na ebe hia wo kina 0246 71 17 0246 71 17 0504 588 454 0504 588 454 you try to 0578 40 55 19 Ejaba family house babo bra ne bedi adanse na adanse ye koso no se obedi adanse a adanse ba ko pe Ejaba family house odi fo ba ko pe ebia ni ba ebia biem akwankyere eja sofo banyi akwankyere eja adanse nko an koso menhia hembobo ano Ejaba family house se wo ma menhia hembobo ano nyanko ba bia eni gofo kan se obaba wa bin wo
sound say emra na eyiko no your friend say emra na odi for Elijah ekono na Elisha di na chi amna otime yere no ho na wo tamso ne nan na wo patere wo si jam na wo si minya wo si jam na ode na wo no si me you abosu we okay but the Bible say Elijah ye no Elisha be ye no premiensa so ho anti odi for Samuel dey so odi na chine so wanya bibia free no wa na wo mpese obenya bibia enti na fe akwankyere eja hwe eka amini obi ama a police force sano obedru manhia no nipa wonim ne dadaada anani nan ho so say sen pa betima beboa no code ni bi nipa ne betua no ho kan nyina ma no correct so ho obi aton ade yento what me swan the whole day na yanyi ba akokora obepie manhia he beboa no obedru honom no code ne to no so no wo so a ne yebo no ne ato yale ato obi so yed na chini akonfo ho malamfo ho ahoto ama manhia hemboboa no obehye odi for some 101 no wonya na hoto nyadam correct so edam kra edi omuno de ne bayi do obehye omuno so omuno de ne bayi obayi mema kanti kan kuta no oduru manhia hemboboa no edam no ateko beko so ho edi ono wakotena adwuma mu na promotion enkra ba na sin nyina esan ho no onya promotion ja no na obeduru manhia hemboboa no na wo shi odi for Samuel na promotion aba do ano na kwakota asase yantam da honom na odi to good no sesa na tie nko a oba manhia hemboboa no obeshi odi for Samuel onya kodu ama o si magnet so ne de keka ho eto to one more trade here na no yakura de meti yesi ye ji obi asase na di for man bi ko hye yet na asase ama no ohene ono abusua nyina num se ono na ahenie na to no okwabrane atutuntum agunu so agun na betera fa memed na chi se ye ma ahenie no nsanka se edu si kura na ebepam ada obedu odi for sam okoduru fie no na mnante na omu akodi ba ko na chi nyina asasan pa ne chewo echa he na wo se wo fa brekuma se manhia hemboboa no na be she odi for Samuel di ono awale wo se opia infra no pankopema yunumre no otiminya I love you be 30 na so nya de ba akokora ba fie no aba be ye no ho ade ba ma no nya di na chi ekowura fie a okwa a oma biem oba manhia hemboboa no ene wa hye ne kawa so ho enti no nia ekoso manhia hemboboa no ya danse nko a do no awale no ne kuru edadam na ba ma ni nya hye so kura no obi abehye so no ba obi ya na adwuma ma no obi ya ba ma na adwuma ma no enti ba ma ni so no na ba ma no ho ye ne tan move na spiritual marriage o ma to panso nyenye so wantua bi wasi ba ma ni so no mu kura na ni kuru na nkasa ro atiska ye no ho ade no ho ye ne tan because the koso sunsumu no ede obeduru manhia hemboboa no enipa ka nanum asem so lumba eti no adansi a ekoso okumase manhia ahemboboa no ejaba family house no anu odene ema yale ni nku ansa entrance maniema enje won enka kiransa wo hwehwe adwuma wo the application akọ maybe nanu odene ba yi wa trip application of owie school no afa huru bodam no fa no hwe bi lumba asam ne kan yo ongoche ma no wa trip application owie school be 15 years ni no wa trip application sa na okosi dwamra so na ke dwamra so ne sa no odene ba yi within 3 days no na adwuma be 15 afa fref no wasem wasema fa mi hu de me nko so de gugu ache so eti no baby biara wo no ho oha na wonamu no amane na wonamu no anu ye kumase manhia ahemboboa no ejaba family house ho no di for tenase no ye nkasesie free adwada ekopem memenda kwasia na nkwa no nya adwumo kwasia no atenase na wo ha na de ba ye ni nyina no watenase no waye ho adwuma na wo so adi adanse se de amanfo di adanse no de ne de hye ayera na wo ma hwehwe na omu hu no obepie manhia obepie ne 3 days pepepe na nipa na afafo no ofreta me nko ba bio me wa ha enso so wayera be na otwe me ensa obi angu na chi de kwan
Yemfa number ni ntu. Number ni 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 Ejaba family house. Kwa kumi de kakra meka se me nwan ma ya do makasa na samre meka sei udi for somewhere kwa contract so den bia wuti bia no we secret no se me nka ba maka ya trauma bronya bedu wi na man for tempenten kwa me de se nka wuti mi a ka start ne okay na bo ho ban ewo kwan be so kwa no man ko ya wonim tina ye betra ha de bia no na wotwe besi mu no ye kasa mienu wa ha okay ba ni pe bia bubu na so mu no ya eduru bia wan kasa no he eno na me ka asem bi wa se abrante bi ba me ho abrante no ono nkwa na brochire no promise and fail ni na brochire de wo be fa na kokura mfi no because ya tra no ono nkwa na enso ben prensan na be ka che me anam de ne ko di for samro eno na me kan ha abrante no na so akodu no wani aji ese nya agudi o enya agudi eduru mrebi wa ho ya na ye besre wo mo a ye mo ma kwankyira wo mo kwa no mo kototo apapa so ye som so munya bote wa official ref bia bra san bra o kwa bi so na be kan wasem eduru mrebi wa kwankyira no wono odifo no kwa no wo kyerɛw na se eduru mrebi na so no kwa wankyira ne ye kwa na enye ye won so kwa no wanyene ya enye ye asem no nyame experience amanu no ye pese ye kacho bia ne se oton ayento abrabo na ye basa awade no meso nko a ukwa na anye yo ne de waba meso akwankyere bia ukọ ye no ampa doctor bia na cha na kwa bia hyentu ni susu so ho na ebebo wo meso da haya wo bomoden kọ akwankyere ye keto na dwamre ka asembi Ghana ye pe ba bi ho ye hyem asori da ye kọ instruments man kwa enye hwe akwankyere kakra bi mesrew maami a wawo manyina ye basa okay me edambo anase enoma ye kakra wani so no bebre nam de komo odifo sambo asovu na no ba kwa me ko ya me se me kwa me ko ya me so odifo na we de wan de be so no na no den oba besia wu na se da chen ma ya tedama to no so na no na wu kan abrante bi o ayo forukrom ha o German o US mabi okay ye busa no so forukrom no wote ya bo na damo na mbasi mu na e de sika o ka se ye kwa na me cho se obi bi da abrochire ya le ache no unya ba bi amfa ne mfa stroke ache no ma me kan jo divorce ma na kwa nche etene fani din be fa ne fa din be fa code ni bi short as obi bi ayira wa di ayira ma me na no de ne be ko siri mu no o ka kire nse o ko no emfa oba ne nko wasi mi kunu se manfa na mama wale no wo so peso hwere ba na se o pese de meka otie wo ya so bra kire se on pese na wale be se wo de ne ba ne ko yo wo ba kwa so na de ba ne be wuye akwankyere wanti nipa bia so odin bomodin akodi for sama okoje akwankyere no wo kwa to handkerchief white no eye tiawa nyame ya doma brother yesa wo fie ha ye kajagum di for sama wa komkyere mu iti bomodin tuntam ne ko je wode me da so kwagu ye to wo hye nkom na afi yem fa ntwato a che se no kure no na wonim de ya no te ha be fo no se ono waje wo hyebere no nyame se be fa bebo bra be si fie fo be ye japade a na waje agudem ono so onyusu na agudem ono wonsi fie no ono so ma wonsi abro se wakofa aba no ma wontimi no ma amena onna ma so ne na wode fon hwe okokora fato so ma ne fani agro kakra mo kasepa o kasepa ne na o ne munzu ko sonsu man se si a 0246 246 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 ejaba family house e channel papa kwana kwaji winchira na odi for dia akwantina wo ye ne
ba de o kan bi to da ba de ne wo wa bre Mr. Jamran ya ten bi ato na oni ni o se dia he na sanse mi se dia atoto omo mi no amaka na hye mudina mse atoto mo a wo de ya me da se na wo bia wo hu se metwa odi bo ya mi nsham ko bo adwuma ya me pa edi se brada ya be sanso hye aya sompa asem penipa ne oba ne metena se na ene bra ne awre ho ofie ha o na papa we no ananim ye sere saa amane ni nyina mu nanim ye sere saa na nyame ya no saa na nyame ka asem atoro no ka sebe anka unhu ne se nanso emse saa na nyame ya no obe ne dai ohia ni hye abenya obi antie bi oni tiefo enti se de na no de bete chone ne bawre na niema akọ toti opening pa akọ ababiem yeja se bibia aboko o wi aboko udi ni biem akambo simo nanu ya dawo de obey case ba me yedi ho nkomo mz atiefo kora aboa ye kakra ema ye de jam kwan ema mokọ e de na asi akiri de asi akiri se de asam no court the court e ko na lawyer court efa double ni no 50 million so on fa patasi kamera akora no okay na ye ba fie no ni 2 star moko na court se akora ne ho ato na wie na oprim patasi ga 50 million mamu sesa na omokan na so ke memre mini ayibia nti 2 star na mba fie ndo mba fie a omkro musica 1005 na de buy 1005 na mesi mi so no mko fa mpenifo nipa 3 bi be ka me ho te ka ya na mpenifo nsi David omo si ska omo odi nti se omo sa ko machi na makope bia be soso nti me ka se menye na mpenifo nso ska no o de eje na omo kwa na mso omaba nti ya omo meji ska no meji ska na asa anene 4 weeks ni ne ma pa waso oba ofra o ma ese se na me akura no so akọ bebi am kokọ ya ni no me ko ya mo se temile ma be pe ma se me nsanka na me se be da sompa fo na tiefo nso de omotima bo me kakra ma metima ko ya akura na ni ma me no se mini bebi ani ho metwa afa bebi a mfa na ma sa de be da mo edi se no mo 35 million no mo ntia meso David. Ena akra na ni so ko ya se abaji sei. Omo je 8000. Ombe ya mani na ba na sei. Omo se na yi. Omo she na artificial. Pachane. Enche da huna de ba da ho kama obetima bo api. Se no unim na unsere hu se na ni afra. Ko ani be she ho. Esa. Ombe je 80 million. Pachane. Ena ni odi se ewuo ni anyamra nsem no de ya fa ne 50 million. Afani 50 million. Na mo court no na court nim se mo be sha artificial na. Court ne o ma musa mo ho we se de ne me kwanso me ne koi. Nti o ma musa me ntano ase mo wie na nka se yanko na onye na obae. Ai ba fie de bisi ene no. De bia so ofra me week bia ofra me na se se nem so se se me pescada ko ma ko o mo so mo gi 80 million. Nso mo nyanye nsan kan. Mo se list na ye ni na onfa hunsi kan ka homla ni na so onfa mai na me fe si adini se te sadia o mayan sanfa asam fa hunsan ko court ho na court fo ni hu te si ne tie bia court fo no government ma ka se me ko magiska no kwa na mai ma me bo ma ne na si adini se de me nya botere na wo so wo ba de yentwa ne kakra ha de na me si o de me te wa na me si da bi na de se me sa de ba so mpa fo na omo hu si ne sitie we are CB ni pa piemu amano ni baby pa na ka baba freya yenim kura yenim yeni ogidi bna o adane na brabo ye kura yi mu de he yeni nhihye ye bia masa afo yi ana nipa no odi awunu so ye ba enforce na mana hwe nipa no so no so no awurade nyankopon hia na mo anyo no momie hwe video ni yanko MC afo momie hwe ne abrante ne ba bia ne condition na bedu na ye tiefo hunu adwuma pa o maye kakra o mjejede boa o mo no bia akwaduru akura de ye dini demo titwa ne sire nyina de ayen ne nani ho still afi na sire mu kuro no kuro ewuo awurade dache
akora fefefe obewura no ho akire ne yira ma ne yira nya akono nie ye ekonhire be hira yetiefo adare da nya bo mupunu mu fi yen abranti ba na ye nipa mo nipa keka won sase onwie yi o onwie yi fane se wa fi nyina afode ye we o na awrade be hira abranti innocent child okoni baby ene hwe ne hu amoaye se wo bani a na pie wo Ghana pause no mame wate o dana so ntem na pause mame wate hwede ye nani ye hwe we ni ego artificial no na nka anyi si na se ne de nani be ye hu dodo oba so obepemo enye 8,000 po ye awrade sikani bia woti ye won kana koma mame anke ye kase ya no afre of 8,000 de me ye de share awrade ani monyam na nka atwatia ye primeni bia wotie me anke wa ye wofa ade ne me were kura ahu itua 3,000 5,000 monyam firi ho mame awrade mobo ye dimabodi abayi okura mi na awrade na nipa kro de nkeme mia no kuna kodam me ka we se me mese atwa kwan ama ya ye bia ka we ya kire me tochi de me nsa ko huro yi mo wure su afu da dai etimu mini mo ache because kuro no ye nkoka hwe wadi obi ba wu se ya anyu sika kase bia 50 million na nka won kwa abosia bokura me yi se muzo we mfiri wutide so kuro ba kura na ye mfiri muza no kuro ba na ye timu e fre no man Ghana yi kuro be na yesi ye wa police fo wo mu wo mrahye bedwafo wo mu a kuro be na judge fo timi di asem se ja ma se wa akoda wo kai kuro be kura ni na ukoka yesi ye beti watum kuro be nie ne fie kuro be na te afa so kura makodi court atem kura akoda mu yi kuro be nie obi ayi obi ba se ntimi pa cho ani die kwa so judge otena adwamu nti wa hunu se ne ba ne aye ne se nko bebobo be se wo de fansa wo ba ne aye ne se na nka wo na wo charge a anti ka bebobo be se o awurade huyamabo papa nyankopon huyamabo na no omono kan asem bi eduru se ya na me kai sa asem no nka ji wi asimpo ne yem film because ya nka ntimo ebe yade bia nka ya brabon wo draw ye wan fa ya nka ho se yenye bida because me benie na modi asem na ye se na me fro na se ye ne me hia wo fikire ba bi me se me mawure ye afi ebe tu ho mu no wan hwa ne ebe si nye akura picture beda so fe kama wa ye ni se ya fa 50 million pe obetu 1,500 ne na no de me ka atwi wo bi kura mti ase ne wiase be kura nya wiase mpo Ghana be kura ne yatim ngona basa sei up to ne emra bia ntimi ankasa ama akura yi ama ka wenka artificial nyina akura ni kwase betena akwan ho kwonu ho kwa abosia mbo se obaye no ma na sa antansan mfiri wutirezo na nipa kura wo ye we die so ono ani no kura ama ne ho no okoso yesi amesira sa nkwanhia bi to na brabo anim enemi gina wasa ne wofa de nom ye urade de ahyam katrama so ma according to Psalm 8 verse 2 so wasiesia ahoden wo yanum atamfo nti sa abrantie bekoso atwi nani ama yen so mpafo ne adofo na ebe abrantie ya awurade masa no me ni nhia wo no amumpo obi fati patrogu nhia ne de se kensen na dade ne bi wone bo entale ne mu no hunu zo agimi misram kwanhia no odin so ametua kawe ne manim ya misram kwanhia no odin a dade ewura nipa bo e de to nanim aboa what do obi ba wu say ya twi wani sama man 1,500 one man wunni 1,500 ya de hwe anyway 1,500 ya de hwe say anyway what say obi ani wunni mani so mfa so mu ani mfira woda dakakra bi na hwesum na hwe de ekoso utimi dakakada ya obeso na pentema to wani so wonte ya hwe pressure ba wo so na 5,000 pe mu ntimi nka mutiri mom ona ntimi mwa o driver ntimi mwa wabusia mwa wo dia mesimi sumu brabra o pa mom ye nkosa aka wie na mom meye mo de no na mo hwa de ye be ba me praise a video no wa ha ya am obi ahunu nipa bonesam ne awurade ayewo adesradia na beba ne abai ya pem ya tiefo ye wi ade namba betu jana
yɛsrɛ mo amu wa ma no ne mo amu wa Ghana mo wa badaye 50 10 5 mo nso amaye yie no mo srɛ tene won sa ne nka shata wo fa ne na nka me kra me ye na funko obi aba wo fa wo fa sini na matie wa ma ofa me man 3000 ofa man 5000 ofa ma man 100 million mo fa 80 ni ma mo fa 2000 tonsuo bi no awurade yankopo me ofa se for de ni kura de nka enhira mehwia gu abrabɔ so ne na asa nya adwuma nso ebe ye adwuma omo ma follow me ache de munnim ye ka eye adwuma ye nka bintu abrabɔ so atena mra ho ma akora no na ho ofempo ne dance ene wadi dem mo de mo amhwe kuro ne yatim no ho ofempo wo ko nipa ma ye pamo na dem die se yaba obi didi kura no obeye nanim di ahwe wo no akora asem na ya se na atiefo mo hwe na ma be ne gu ase no production line eno no obi boy de be fa so na ya be se enu anu ma mo hwe ye number bi da videos mo mutie radio ne me bobo ama mo radio phone ye 0243 585 878 0243 585 878 Samson ye wo other line so wo ho a emrepamu no ye de betu dwama niema akotote e de ama yesre mo ani de mo ye bi pen mo radio de mu hunka mo semba fima numre so obi hwe no woni di ya na dua ne die be ye dene ankoye mako ani apetition ye untimi ne di odi obi badem court fine of 5000 pe ye ntima enforce mra no amana ntua ne ho wasa gotuam 1005 otwi obi ba court aso sei awrade mamusuo sei mpare me mamusuo sei empare me onipa bia obetua bibia so ye sire Kristo ama wo se sa amane bi sei de o ma ba nkotom da ni atamfo empe ye no wona da bi ompe ni ngwaze se o mo ne ye sire to o manim te se ni wadi sa wuwe ya ompa na mo mpa bia ntu no eye me dase bia wo tie bi se na busua nya so mu ntie bi mo ankasa anche mo fa se me mo se me fun pa me domina da sori anade to ofa kodome no na mo amba hunu results obe ba mba furu so mpa beka na ewia na tie si vie half mu vie nipa half so because mu nie futuo obi ayo obi ba se na nkese bia busua nya kra ya mmombo na obi ya so body 50-50 diga mo nya sa aka ni mviri ho mama we sa ne na mje wo mo hia ya wiase ya ba ye ohia ya wiase ya ba ye onka bi nshem na no me kan station bi ana me wo se abrofo kraman nim nyansa che Ghana panyini bi em obi ka se ofa asembe no aka nsa ene me repeat biem broni kraman onim nyansa se panyi bi ayama na MP ana wo hene e wo ye kura yi mu ye Ghana ha na me ko mu di akina me yi kraman bi a akora katu agina abrosan ano tokuro da wa akora ne kote ato kraman ni dimirika de ne ho akotun tokuro no aheda ne akora ne di agode na no na akora ne ko na ti sa akowura de no akampo na tum bibini be dina akwasi so he ba bi agina be pro wote wa no ne ko akowo ho broni kraman me so onim nyansa chen panyini bi wo Ghana ha wo ye panyini na nim nyansa nya wasem no wa wagimi so nim nyame kan o maya e friend Ghana da so da up to date ye nin hyehyɛ ya akora bi adi dem sei ebe govern no da bi anso ye gitimamufo bibi ye ntimi nya hwe matimamufo ye ya beto abatimamufo yi betum di ka bo atwede e kyerɛ sɛ we ya na mepɛ asomasi na mepɛ obentra na mepɛ asomasi so ntimi mo atwede nyina ma Ghana ni ni da sɛ ɛto no ye gye ne yemfa nya ade we ma no unya bi da unya panyini baako se MP we bo atwede ada ya opre ade we na mo mpɛ mbɛte ase di wo ko e de ama Ghana fo nso so ye nya baako so da biara da ye timamufo ye bo atwede kyerɛ nipa ye mfa ne mra no mɛboaye nyame betua nipa ka nipa be brase trane abrabom ye wiase awie ye ne ye behunu ye yale da hom ene ye nyinim ene ye bete sansem wiase akyekere o man bi asɛ no police enforce ne ma moatemamufo bo se police enforce wa na ye ade eboa government eboa aban ene ye police be enforce wan twa road to wan twa we because ye gigi nyina ye aban dia eno de on be enforce but ade atemamu ni nya obeye okay de senka we say car no lances wo ho car no wo ho ahwani road rate ni insurance anka wo say enforce say car we ni insurance wo he ye gigi ahwe papa yi ba no police enforce ma but one twa bi dia ye chia wo car no dia ene ye be enforce because government dia kura amadwini ti say
adwemfo say timutirim kura amaye mambofo say da bia Kristo kan kire mo na ya na mfiri se wo di agro ekei we yesi ye wo kuro bi ekei ufiri hi asem ye Ghana ni Ewurade na ehira ya pedi bi di amaye keke ase upie ba bi ye pe wasem na mom ni pe di se kuro na nim di din na ko akire de adwemfi ahye mu bebre ma adwemfi adwemproye nhihye ye fun ahye ye ma up to ne ye da so ye Ghana kwan ya na ye boje so se mampanyina na MP na minister aya de kwan da ho ma mampanyini bia se ye wadwuma enzuo light ade up to ne no ne da so gina ho da bia ye kwan amaye ye kwan amaye ye nsuo we broni nwini we hu ye di ko school so ye di akoha no mo kra me ye tia ye nya ye de hye gidi bna ko nya accident wo Italy gidi bna sika ye twato no ho yetimi eye car customize ema no wode ne nsa na drive because ne nan ye hunu sa asensene wodam ekoba eda so to ne nyoma ne fama no ne na mi tell ho ginani eye mo fe mbe tua mo ka adwem bone ne makonta fun na wo mo so no me ya video bi sesi ya de wi ajaje se buroni ni bibini ye ntam te sei abrofo mwa ye ntam te sei ye wi ane afa ye nyina ya to bi agum ne ye koyanim me koso aka wa beboa ye ne mpacho ewie bebi amo afre unyam frɛ ye no number ne 0243 585 878 0243 585 878 ma ye bi pen empanyufo bu bese so ye no wanwi a eya ye bi aguo nti mesrɛ mo mama kwa we ha no kwa de ye mfa nsipi na sompa sempe nipa ye ne ye fans ye kasa ye hunu se ye wa adofo bi wa wotie bi amesrɛ wo dua bi ni wo sende abompa ye bi se Awurade masa ha obi ma na wasefo so da ebe ye adwuma onko sa ama ne yenim na no na me hwe video bi wa aburuchire ma me no na nadamfo de private car be si one ne baketo a wadi 1.5 year no address ne ba na sua na ntie de packet car no si ne ba na otwe ne cheye ne ye ena odim rike ko wura shop onim se ne ba ne di na ti sa akura ne tu ne na ba ko ne tu ne ko na chi ka wura so nim so wasi o mawie o tu akọ akura ne ti so teche etimi si abere bia wo de sende bi ka che Kristo se sika ya medi ko mede boa obi aka ne na nya nkwanhia enti me ka nkwanhia metwa medini mu na he o Israel nyankopon no so obedi hwam a wonam na wotimu bi na hwe wokra wo nkwa Awurade be yiwa pie wafodie ne nti dua bibi ade die kwan so na ye nhwe ye nua na mewra honne se MC ambato munyi okra na waye mobo no buroni okra aye mobo kwa kunkam kamede soso nanka yenko computer so dia di mra sisi ari yenko computer so dia di mra sisi yenko mra sisi tika no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi se 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o ya no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otwedi di musa no. Oh, Express Group advertisements akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure
secure a good job in the UK. You shall mention a crime of Kumasi as a labor runabout where Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazi dur in the kekedru neza she. Nti suehun na nyimizia na nanu wote she durinsan ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free na computer sim why burukutu ginger ogu sachet jajaba burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor awu no no wanchemfa oye burukutu ginger cheers nti wo so na we from the bottle ana yi sachet kor na fa posoto ano burukutu ginger it a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nom no nyansem, enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba wa fafro. Saa adwade nkratoi, FD ahwem agye atum se eye. Oman ya woman. Oman ya mama. Nananum akuafo yi afuye na saduru hobie mu. Enti wo dwedwe fertilizer afi wei ubeyusu ana. Esan se afra se fertilizer woto ye amwa wo no. Na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso e ma woboka. Ani atumda fertilizer papa abadwa so de eno ani OCP fertilizer. OCP fertilizer egumu ahodo. Akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ani atosode ahodo no. Omo enkoje OCP MPK 15 Anna OCP MPK 10 Akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans. Omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP. OCP fertilizer ebusu wo bebia ye ton ya yon yoma e wo man Ghana mu ha. Enoti atufo enfre 0555 909 437 Anna 0555 909 433. OCP fertilizer papa OCP yejina ho ma Ghana ene Africa biayo aya bobraye ne beye ya efriye ne ala enam sa bobraye efriye ne an nso suntina meka tro se wo yare ye wa kodank natural clinic na ekokope wa yare hwe dank wo badjuma papa Dr. Dank se menkanje o se ade bia tetu abrabom se yesisi ade wachiri ka se wo yam na eworo so ennamu nsa ade de a Dr. Dank se wotene te waso ba pachi wono a wo badjuma papa waso wa wayira memfa number bi ma sa number na wo fra behunu Dr. Dank papa we waji award bebre obi na yale sabia no 14 years ni ono anso ayale hwa adwuma over 20 years eni enti wonya Dr. Keto akora the number is 0244 017 556 0244 017 556 ofre Dr. Danka obejo so na eniema akọ tote ede amount obo heba se menkanche se eba no ayale hwa menkwatiri no obo se wo bo adwuma gidigidi nansan hwe on na de prekese pada ne ba ye no na oba wo bu ni nsa na maye nyina no esa ayade otu ase de ma wo mo na se prekefo omo bo adwuma obo heba ne kofa asa ade ne ede ba ye to obo se menkanche se tutumirike na bra na yale hwe ho na omo amanema enko tote emfa emma obo se wo sa ayade no ma preke ni bi bobbo wasa de nemu yade aduro bi so aba eno so ano wo hye o de prekese ne tu yade asio obo se ne number ne 025 0257 472 506 0257 472 506 ofra oboa obeje wo so na eniema akotote ede amount we Apostle Dr. Amagashi Dr. Apostle Amagashi se menkanchira wo se eba abibidu ayale hwe a wo san ne ho a wa ye mistake Amagashi se memo amane abie mu se be ma wo be ma kan kom na wo pese pie yiriba
udime bo adwuma hunu sɛ wo bema no ɛyɛ no Dr. Apostle Amagashi na ade efe wo na ka kye ne sɛ ɔno nko ayalehwɛ no nkɔfo de machine scan no ɔno de ɔwɔ bibifo ye ni bi de tie bibiduro nti no wo de yade ne ba na ehunhum dia nani hunu wa ka kyerɛw ɛna waje wa mane ma akɔtɔte de ama wo de bibiduro ne kan ma ace ne yade ye keka ho nyina atu Dr. se fa ne number ne frɛ kumase ba bia wo bia nkran takura de ba bia no ɔbɛgye wo so na ne ma akɔtɔte de ama number ne 0544 580 936 0544 580 936 for Dr. Naniema Enkotote Emfamau Togwe Habain Keke Azibribo Zonkaru Kagoka Togwe Habain Keke Azibribo Zonkaru Kagoka Papa we or Juma Papa Jusubo Mfano wo Adusu bomfano wo adusu bomfano wo echen krom kwan no abomfa asem na make yo echen krom kwan na bomfa obekwa akoto Togwe Ahaban Keke Azebribo Zonkaru Kagoka papa we sem kan just spiritual ade bia etete wo se wo da na obi ni wabeda se sika ntena wo nsem se wo pa adwuma wunya bi wo sika na obi abatwim wo se ni nya ya honhom mu asem awie ebrawrade bie na ni kwa akiri a otimi de Ahaban kan o masa ade ne san na chiko afen so ye police ni soja ni afia ye beto abai wo ye bodyguard wa wunim se etuo na mde bubo nipa ho ban Togwe se opeba mbosi mprimu amebu ba ka kire Togwe se bra be hunu no mo awsa akwan so wono oba na te obezu ojawo ofo wo chikwa Togwe se menka nkire wo se me paacho eno de mempene kura na ozo so sa ade nso bebo amane ma akotote e de ama Togwe number no e 0244 484 747 0244 484-747 Lawson Beverages Semen Control Sep. Your friend Papa Lawson, almost bibidro nom na or sans so ma a bibidro san nom. I wanna delay mine by you, Papa ne boy Juma was a idea be a tete was a delay ne a blanco for and Samburmuno. Sana Yali Semun so a bebuama near Marco Torti. It in your friend Lawson Beverages. A papa waiting her mind the Yenia myself. Was if a number, and friend number is 0242 133 577 0242 133 577 or burukutu ya bemenso de no ane burukutu burukutu no ya ye no sachet form na obubo bia de nka meti wose na hye mfurugu mo bia hu se burukutu hye me hu etubo se wo sole ya ofam vigire wa na wate ano na asa wasa abobo wo ba hye obotom din timu amunim twabie na mo level no ye decency no umpezo obi be hu se onim sa no de to sachet tentere ba ko he obotu na wote nom sa burukutu na ebo adwuma na anya bom yenu na atena fufuo hu a meka bibia wadamfo na mantema bedi agya no eno ntifo mo number na ne ko pedodo to ne mo number is 0244620294 0244620294 from na eniema nkotote crab beer eno ane crab eno ane crab beer eno ane crab eno ane crab bobisa beer ndi atim fifira obo so for the sensanye nenso ne nana wuye na akwa yi na se de crab na servo untimi nyi crab mfiri ya se asetina mu atim fifira sa bobobi na niema nkotote mfama crab no bobisa na bibia be koyie de ama wabra bo ene adikade abakade kumasi jom hwe ne yasie no awreho ne yasie no awreho na enipa mpo ne yetuiti ni se wo Ghana me pa cho ko hese de esi treaty aboa wa abrochiri ewe video ne mra ye hese de esi treaty aboa mi amema commentary okrai eye aboa bi a o wa abrochi mem no okrai em se ya wo na kire ba bi sa wa ye stop nwura mu no he that na ye entu owo ye ne mane nom no onya ne obedie ama okrai akoko ma anka wo wuo emoare de omunim ne yasie firi so omanim mie eno mguso nom ma me ko ho enom ne nam awe na buroni bi twam buroni nkofu anyame hye da bo wo mu yi emma won adwene ma won toto ye wa abadaye ohunu sade aboa ne da ho na ya ne mobo otumirika ekofa basket be free aboa ne hwe hunu se enkwa woni mu oye bibi fa ho ebeye ye obi ani asai Ghana aban nwene ho hospital nwene ho papa idimirika betam okra yitum aboa no okra pa won se do mo ye smart but wa ye mre esesa ne mani nyina gum aboy da ne nsuo bu na wiane anajo nsuo bu na wiane anajo kaka krabi no wu papa di aboy ba fie enam se wo ye doctor ni nti no ode ne ko no ane hospital no wo ne ma wo afiri aboa no buroni anya buroni kwa gam nzi afiri aboa ofiri ni wie no ode nsuo si aboa ne so go hunu sa ye kom na ekum aboa no
edi first na so oboni nsuo na ahoden ba kakra go waye mre oboni nsuo wie rodin say fa ne tiri no ka chen say my pet, it will be good, it will be okay very soon. Oh, broni wa kambro fo kira aboa no, it will be fine, don't worry, you eat very soon. O many nie aboa na nya ahoden kakra bra ye boni nsuo no ewa na okopa aduane ye koko bi no otwe ye go aboa na ye mre ontimi ne didi kan feed ni koko ni kakra nsa aboa enum ye ya campaign was papa no ana na ekumi yo na Ghana de anka menya nkobi akoto ahume wa hume awe dadadada edi mama waje okan ya na papa ekopa waje twa salad bubo nkosi ani ade agum afa kra na nko da kwan ho awuo no ono na atiasi ne mai nyina ho awo kama ya to ompa fita ena mu da so we kisi ni nua enki yeko ye nhia buroni ya enki awu ye die nie ye we de Ghana nko mo hu yen anko bi abeti yakoyen ya kunya maame ena mu ayi di omo hu nkomo saa se kurofun se Ghana de omo mam bi da hwe krawo hwe ni aburoni hunu krawa ye no entimi de me comment yi besia no ahwe akora wanya accident ye nipa na mani nya accident o akora wanya accident ye nipa na mani nya accident te bia de na kom no ahwe wo kra ono akobo ne bra ba bia nsi ne yie se de broni atreat no na comment no obi aka ne de comment no na obi aka ne de we de bia ne me bia won so frɛ na kire wadwene me koso aka wo se akora no ya do ye ne binya sa wo ne wo kra yi e wo ne yi ye pɛ wo kan Ghana fo ho adwene fo no ukura bi yemwa na yenyi yebai yedehye yade nyina mfira maniem ye ko ebesa de number na to subiem ohene yire tewonte ho wate tewonte ho na Ghana mama na se na eyare hosem wonim ya ye ne ehu se de akwada no nkwanhia ne ban se de ne masiko e no fa yeti ha se no mo ba ye ne henkasa bi wo ho and eno no sa picture no ye gifree doctor na wo ye operation no ho na chesa dan na accident ni si ye na omkwan no mu twaye na ye ntimi mfanto TV ni so efise uhu a anu odin enipa ye ni hase nkasa na ewo ehunam dua no eti konkro na nkasa no ka ne di ni twi fomo a se ibonet no ena hye na tade no ko hye ase ena di ni twi form faculty no so na ne nam no na akwada nyamenku no kora e ma ne nka se na wona ni woni nyina bubu ye doctor for your mo konfo no chi ye mo won mabaso in fact ena mi hu akwada no mani age o mo se bibia nsi de but mani age wo chef onyi na me ya na imagine I was so ntimi hwe na ye ya last time I send this kind of say ko ba adopt akora no wa brocho UK say ono so yare into abefie wo nya adwuma ena chese osisi kasamo watifie nti no sa ya nti obesole china nkoa ni amen it was en ko betua akora sika asa adopt no ena akwa akotena brochi eti sema adwo ahoden ni ho me gidi se ye nuanom bi omutie no ahoden ne wo ho yese wanya ma nketo ambi no wanya ama me asafo awurade eti ofa ye pese ye hwa akwada no na sa busuefo no be ma no kora ne di se Mr. Kusina wo ye ka ona na onde wasa tama brantie no ese drive on na drive Mr. Kusini ka ona no e na me kosunya na me kwa asenom na etoda bia ya na me hu ofa the truth must be told. Wo sha yankasa ye court wa ye wo krom asenum na e de ba asempa na wonu mudi no ho. E ka wo ba ye bia yankoje nkwada no fonyi ya cha se e si accident ni si ye fonyi ye si ye na ka minim judge no sen ko hwe sa picture ya e wo mi phone yi so bia ma so fa ya mokrampo de me de send om no muntimi hwe enko hu bia na ka atemuo no e ka broni krom a me gide so fanke be je sa pictures ni nyina ne adanse dia wo na wase wo bi badwe akoda nyamenku no samo nyamenku no nya sanka sa break wo koda dadadada na wo akɔhye cars na wuti etwi kotale so na driver person wa ye no wo bo your friends say pavement so na wo bo ni nyina na wuti chance etwe na wo nam ni nyina tutu afiri wo na wo nkasa wuti nkasa ni nyina so no asa bubu afiri wo na akoda bobo nse eda so te ase ye awurade adom ye awurade adom o na Ghana ye mo papa say me dia samu akokoto si I dia na dwuma prosecutor akoboko adu akoto and monje 50,000 old Ghana cedis 5,000 ne
sika 5,000 na ni ne kura po ye kwa ni surgery 5,000 e betimi aye unsa kura e me dia to insurance so Ghana insurance papa bay e ka ya hwe sanfonyi no se kwanya fa so akwada ni playe no eni tede ne tebia sitie no na kia fa so de ebuata sa papa wo sank wo dem driver ni na wo sank wo dem eni wonu mu sanfo ni wo mu sanhunu na wote wa no wo sa keka no sa ni akopa besia ye nya bi na ka wo ba ena kia ye se aka baka so akopa besia wo nya bi e ka mo na ye sei ewiase amobɔ na Ghana de amobɔ kyɛn ni panyina me ka kyerɛ sɛ for rade sɛ wɔnom obi asika na me yɛ bo sometimes sɛ wo krokro nipa no anya no apply force na me ba na asɛ me nua bi no wayɛ ni sɛ ya me ka bibia ne nka de besi sɛ wo di sɛ na nka me so de atwa because me fa nkɔkɔ tin ya be go asɛm na yɛ de basa 5,000 Ghana cedis e de ba sɛ na 5,000 so kora e ke ka kora ka to mi ka kɔpɛ besia wo ni ska na ko settle de afiri hɔ 1,500 15 million o de akwa akoma no bosumi nie won san fa bia mu nkona ne nam na wudi din Awurade hu nipa mabo ofa mekasa be yɛ tenten ma ye na ye nua no ma send bia ba okay ye nua no ma send bia ba ye na wo no mo ase pa ayi white menage on the bia e be boso bia na kyese wo de bo won kran ye da no ase o mo ma send bia ba nyina na de na ma hoho 5 cedis kwampo now o pese wo de boa ye 10 cedis 20 cedis 100 cedis 200 cedis ya wo nsem bia no mesraw fa boa ye nya se ya asem wa ye nya de sresrefo ye hwe mu akola no na ye mfa no metena ha ne ye hu sa afa de na ni akola no nyame nku no fa ye mo nipa wa bra wote ase ye mo nipa e wa bra wote ase number no 0243 585 878 0243 585 878 me ba choka krabia obetim dia boa brante Samuel no fafa we so ate me se o send dia bompa ye ka kire wo soro se wawo ana o bewo sa busue ade we de Awurade ma ebi emma wa bra bomu da edin e beba ye comfort bill o send ya be hu comfort bill unya hu comfort bill a eyego na ye nhwe sesi e ka me sere Awurade se defo bi tie bi anka 5 ta na solve ne yensa donate ne ya na ye hunu se nyame nam ye ne ye tie fo so aye bad me se Awurade be ka se nu se ye mpon na wakasa ejamosi a spiritualist a herbal center a jamosi ye ne twetwe nkomo ketua bi aba na afi ye de ente ho eso no asos me nya fidie ni mfiri a omono nkasa wo fa me nkasa ye ba enya fidie ni mfiri enti jamosi mra sesi e enti jamosi mra jamosi dijumason wonde so wo adru bi fri ni yiriba na se otumi se ne ma wuraba esaba ni Maria ne ye keka ka ho dia suru kuni ade a wotenete e de mo simpato akwaba ya bibia boko ete wonga che last week ya njonga emkure aduma ne doso pancheye ya hweye bi ekoso biti okay adansi enso eba na odonim adronu bia nso no enim die adronu esitiye enti enne ye ko yesi last week ni baguzo enya sam ketwa nya ni no nya no adidi sam ketwa se uye wadwuma yi na wadie na wo ewu ton no se eya sabi wa ankasa na obehu edoma nokore omutum ka no omo ba ni adansi a omode ba nokore ene ye ko bibiti se stroke yare me kachre tie for se obi a stroke yare ne haw na odi akini abre na wankasa wotim se me nko ba bia bi mapem doctor se kofi ne ko wu ade mo sise bra e mo ayale wanu oho duru eyede ewo ho wo yare na duru ewo ho na ka se obi o stroke yare abo me makache se enye kwa se stroke yare yare bi a yetimi di fan fremam edema yetimi to de man na wakache se wo se nyame na meyi mi nan ana me na meyi mi nsa ahoto efe na ahoto no unya bita e wona wo bedru maso ya me di adru be kan na ade na say back to center akoni pa no so yesi ewi ase no se papa anya hwi abone so nye de anya hwi bra ye be mo wodru a wo de bedware nye mo wodru obenom na yare no be bi
fa wura wo mu no na fa hwaye de apie no kode maka jam dan me betena ma kyerɛ nipa kwan dodo wɔ nipa ho nipa bonofo hyehyɛ na ɔmo de saa de ne den edi wura wo mu usuku yare no wa no na achia ofa na adwudwo ana obi wo kura wontimi nkasa onim baabi esewa no re fini humbo onim baabi owo sebi na japade kro kasa wonka ne makro kasa wonka wontimi nkan ojane na ya no anzo ojane control mesro to me kamera baabi owo bia yare ya obusa nipa kro no wo kyerɛ wo yare no sibie na papa wanka so bu se nipa no obre yasi ananse chiwa ne ye wono saa na suro kunu chiwa ye nti du bibia ka wana ho fimfim mu na bibia sizi aka wono ni efe ne sen wu nkwanta no dam no no kura bon pa se wonko hwemini mo bia wono wato na japade ofra bo chi na ba mi ni ma japade wonye Ghana wato ni na kusitie no honto no suro kuru ye fun nyame aya dum bedu me ho amka kire wo yare wi ha ne free me de aye me de se wo ba me nka kire wo se yare na se masi na aye but ye duro ne ka ko na kasa be pie sa obi pia kasa abi no kasa de me ye ni na sa ne wo free fie bana ne de honhom na tachi no nso de honhom tachi sa okay na ayar sa ye den ayentam obi o se me na so twetweme me na ase anho no me de me seti me na so wa na me na ye dem akakum na atom ayedufu ana obi wo so se me sisi ni nyina no e boss anka ye no so ka ye no okay obi wo ha ne na we etimi ye titriti ono wo abetam nan no ko nim se wo afa no sam se me nan we e wahin fa pa bo atimi wo kro ohunu omo na sori ano de ne apempem ho kakra bon kaye se sori ne pedro ye mozi ye ni se obi yale stroke ni nantie mu odene abusuan so ne ka bebelebe no yetimi ya nhyehyɛ mo ma ne duro na mo ama akɔhɔ no na asa kyerɛ mo nyina bɔ akache me pese wo beba no se nipa ni ntimi sori a mo nyi nipa ba ko no mra na on kanza semasi mo de mo na tade ye hye no mo na mo mfa mra na mo mfa ni din kan na mo mra me ka cho se ese na eye adura wo se me de man na wo de ama no sa na wo to ba kama ipa ne yale wo fie ni entimi mpagya no a yemfa na tade yemfa ni din kan ho ebedu ya obehu se yare we free wow on se ye ka sunsun masema sabi yenko obi aduonim di duonim se yemfa wentoa yemo su kra de nipa wa ni hunu a on be wani kosua na kodu na ni sueji gina so mo wani no hu mo ni aya na sa na tie ntu de nkofo de machine scan no de wani wow na yen be bia yare no na aya na di edin na me pese ba masuye di edin no de na ntia bre scan sa scan won so asema ya deni ntu be duru na maka kiro se yare ni eniye yempa konkwan na hotonye de emra na ntie bebre no eso aye hyehyɛ kakra bi ama no odi so ana ne ho ato wow enya afi na wo kwakwane na baabi na ye be mo wodru di ye hyeto kuru no man kasa no nyi ya bede na duru atimi aye atimi no so enti no bra ye hode ye maka kiro se habai duru da no den ye wa habai bi wo hatumi bi wura se obehye ono an kasa wo pa kyo se mfa mi mfiri ho sa haban ye di yesu kwadwuma okay tumi bi abo wuro mu se ebese woni padua no ebeku afrasa se nya wuro mu se kim so ko kase bo mu se bibia ya den agro body ni mu enti mesraw enhwese me ananti bebrabre ajamosi obi ni dwuma de wodi no na so ye ajamosi enkomo na ye obi de open number no ansa obi titrotrum wo ye asi jimpato mo am titrotrum ni mo tete taxi mo afa uber no amusie no ajamosi ayale hwe no ye fantastic wodi nani huna de ye ko akiri ntude yade ye ko nche nsuru so obi na ye me na mkaseti obi na ye sei odi ni nyina wa ye mistake na wie onam honhom kwa so de ndudu be ka ho na ye gya yade ne kwan number ni 0244 693 185 0244 693
3185 0244 693185 ebiem osanso 0598 137848 0598 137848 ufana freja mosi ono abeje wo so na wama akwankyere akyere na kwan na waba na ayaresa ayewo chefa eja mosi ye ko bibi ti se gonorrhea ene ne capsules no ese gonorrhea yare bi a ya fa ne tra nso ade bi ya fonya esa manfo aware esa manfo even say anantiem yase no kura se wo so na se wo yere nyim na ne de da kura be so enne man kura bi wa be ba na oni nsa wa ba na na ni ya chi akula bi wo kura no bo na problem bi aba no mo de mo te kwan wo se ade ne na de ba obo se akula no be ba na ni nyina asesa ayes ade ne ba se wo so misrew wo so no pe mo du na no bra bi kura de wo no so no wo se ne hutimi ye ne hene saa na mjenze kwa dia musi wo obi kura na mo bo no oda bibi anye no oda ni abra wo ye na dwuma no oda untimi ni saa nipa ne ntena dem 5 minutes so oba ni kun so mo to so mo din kom oba e wo no so no otena akonya ma no oda eti wo hwa aware be yi mfa odonim be ma na be ka se bi kura wo pie kura wo kwakoye bibi enso na nti saa ededa no na ededa no okay esa ma wani nye na ho dabi ya wo so ma rescue hwe be ma saa de no so misra ontimi no oba kura be ma nda oba nda na won ti se mate debi mate fi dabi wo ko wo bi kura de won ko ho kana ne ho astati je mobo se emo na di kan di bibia and SS times obi wo ho amenu ka se meni oba na tena so many years mintimi yes ade no emo na be dispense ni na afrim na fede akogina ne sisim de bia wono o complain sisim na urade mfa so mo ani ewu ade ne koso tumika na beji tumika na enko me maka se maduro nyese wo ba beji anom na sisa beji no kumunwa no na wa free utadua nso gina mu yi kama enyo zina yi ni so ye ko almighty Africa ke bi anim sadruwi dwuma edie eboa mema no bema wo se wo die di eswa so mu dia dance twin aba woroba obi wo so wo se wo ye adwa sisi na wa ye mere wo ye ba ku gise dan wo twe bosome wo di bia wo ye also unsabe kansa almighty Africa ke okay na o tafra ma de na woroba woro na ma utadua no so aye den na efia aye den aye de se obema bi wo ha efie kro ba ko kama oyidie mu du so ani die ni ho ntimi ba de nsuo nkoya hwim ni ye enti se wo modi na wunya sa almighty Africa ni a na atimi aboa ma fia aye den okay aye de na no igura de o mo se nkofo asabe honhom bi ti o mo so aye o mo so samana ne o mo yi sa enie okay yo ebo obi a honhom to spiritual marriage o se me de bema be pemia nim de meye no jami meda na ma so da no bi ni ma beda obi na ba mi no ma beda sa ni ma ye da ye on se sa ni ma esi sikant na me nsem okay sikant ye na aju se banana asaye basa obi a hye obo se be ye madwuma ma me wo de wonni wo beko na obi ti adwuma no so ye what charge kama wo kra na nka wo fom azu ba buza ni pa no se me gi se ye wo yes ade ne koso okay oton ade ye nto obo se obi nso osima pescato onu kwa so na te dem enso ko ni askanso okay onu kwa anya sika ya afro ba ko huni ode be ye ototo ade hunu saa obeko fi no obusa no se na ade we meto ye den iso de to man kola di mu agro na ba ku iso we e fe ne se we eboa ma e fe ne se oba wo sa fa abroad okay fa abroad ya wo se okutwa ane ma ni hia bi o di begu nsuo sha na koko keke obo se obi wani menses no kwamba 1 year ni 2 years obi timi fo obeka say oni dia ba 5 years ni okay onu ma no say you we be ka chire gidi na pie osi akwan yare obi wo ha osi akwan ewo eda na wo dia no okay oni be ma ne dai na nsu na besene ebe na timi ada ne ba obo modi anya bia no na ayi bibia ye de na aboa ama bibia aye kama doctor ane misi number no so bio ne ye kuromfo ni nkomo na ye fancy number no ye 0244 693 185 0244
693 185 and yes our for 0598 137 848 0598 137 848 eja mosi eno no fa number na ofra na yale hwe ne express o obe wa mane ma akoto tedi ama eja mosi yekurum mosi foni die ngom na Musa mbigana ka yela fo bezun wanwa pamti muso menga mami yela mfo tifo tunje tabi tunaja fo yela bum ni ndam fo fa wa pamti muso menga fo fure yele fo rigida yele na jinti ne babela fo ye ni bimbeti metir zak beda yet fo na chinza ni ba fo yo nzin board na nkum fo no rameti yele bom jun wa pam ti manso menga parce moi ya liati mu bia minu anu mikrumfo mundutumi dika na mu ya ba ko ba de duro na cheme me bo adwuma denden di stroke na teti wo edi bramakache na awurade mfa me so ensaw ya de simple titi na jamu sinye kwana so na mena aboni nsama ma me doctor aboni nsama ma me ba ya de so wanti machi na gonu asem na meka bi kakra unse ne kuku kwa boncha wonka no wo yire kwa boncha wonka no ena gonu anso nyenya na keka etimi si ni papa duwe kwa menya kwa na nka wo na woto a o si enya wo kra o de to de num dudu e bia so le anum na anum kakra nyimfru na mo ba simple kwa kunyanzo aka ne ba doctor nyame nshira o se da ne da nyina oni e ba bedi ahyiamu na ne ma kotote fa doctor number na gusu da fidi nso na frɛ ne kokoji ayalehwe na doctor Mosi ana eja Mosi de otene nka na so ayalesa na aben wo boadwuma papa wi na ni mu nyam tenten gram bio na oboadwuma anka sa akyese okay Dr. Mosi boadwuma gidi oya dan ya Dr. Mosi boadwuma wona kachewa ekona ne nkodi ahyiamu na nehema enkotote emfama owe accident ya esiye ene ne omu ye na hwese de yetriti okra wa abrochira kwaku wa wosemba mamencha odifo Japan bibia wo bia nanse na no do bat ni se papa bibia wo bia no ne Dr. Yok this week de ya mehiam ana mehwe na ma ho bebe kwaku asamwe no ya de bia kola we asem sense ba na se ya kan wa semana mani atete ne so because you nim the way sabe ye ni bidie enso ye ne ma asetra sitie makasa asemwe se Ghana hano madika kase no ma bi ho a futu se mese dwene ho e wo no ma bi Ghana wonka ho Ghana eye kuro bi a obi timi gina wo kase eye asumdue man eye mo betima kanisa eye asumdue man because ntokwa bi ansi Ghana basade mo mi enhye ya dwen mu se ntokwa bi ansi Ghana nti na wagu me kasa asem we chose okofie bi na sankan ma me enugu a do opo wo no ya na ne hunye hu na mo do ye din no Ghana ye din na nso ye wu e ka no ma ese wo Ghana pa e ya police fo ni binom lawyers ni binom ena ma Ghana e ho nto yen maka chose du me binom tete no na okokoto a na ya busa wo se wa obetima kasa wo se ai na judge tedwam wosekasa na sabi wo famu aba enti untimi ntwimfa so because asem ni mu ene ye hwede abu abem ye de abu afo enei de ne ehu udu court na abusa se mpacho wo lawyer unu lawyer ne aka chese kopa lawyer na mpacho lawyer fa ne kwa enti ene ekuye no na gade ehu ye behu aboa ya sem na ye kan ye hwe ahom tesem mehwe ba ko bi aboa ya friend kraman na woken yene yenka sese be kraman won fa nemom kraman binom no ehun no mo ye na yene ye adwen ho sa wonim woni ni wura na tie na wo ba betuka na ne ba akoda ka ase na bebi akoda ne nso ye bebi atai ne fa ena ni wura nso nim obetraka ni motutu ena aboa ne maame no ehun sese obetraka ni otu a ayeka obetwa fa ne ba ne so onu so ni ano today na so yes so action to ko ni wura no ho a ni wo dwidwi ni sei na ni wura ne ntenase because obetuka no otuka no so obefa ne ba no so today science wo je ode na no je kaki no no ko wura ka na se o wura ka na se ape
ɛna ne wura no ɛkoto sei ɔkoto so na ohun sɛ beebi aboa ne dan sɛ enu nti na kama ne maame yɛ saa wiase so ahu eduruma bi a ya ne yɛ kasa asɛm a obi gyankyɛn a wɔnte ase na ɛmfa ho nti gogo ne me ya adwene sɛ abrɔfo kraman bi nim nyansa oh bebre na yɛ ka asɛ bi mehwɛ documentary bi aboa dabo ne ma dɔɔso pa wɔtwa mu no ɛkwan mu te sɛ Accra road omu gyinae ma aboa no twa mu wie ɛnɛ Ghana ha krachini abɔta abɔ degree encourage zebra crossing mu wɔanyina ma nkora na ntwa mu da ɔma bɛ ne yɛkɔ so yi wɔn ade a ahyia ya wo hwɛ na hwɛ de yɛde toto ho ni program ɛyɛ yɛn akora ketekete a wonim hwɛ na wonim ade ya na yɛ me yɛ wo wiase nsa akora yi eti ne mind no ɛbɛ wo badwen sɛ na me kora mbɛ wiase bɛ dɛ man tra me baabi hwɛ akora wo bɔ de nanim yɛ no nanam na kwa kudie wo mu ni sa asɛm akora yɛ asɛm yi ya yɛ ni abere ho yi ani o mu yɛ nnuafo yɛ ntafo o ba ko ho ka no wan hwɛ ya ɛbɛ fɛkte wo yi ta akora no mu mmerɛ yakɔ hospital wɔn si ebɛgye ne 800 million 8,000 ɛna akɔ court ɛkɔ court no ade yɛ damage na ehu na judge bɛ hu no yɛnfa ankɔ kyerɛ judge eti aka na reɛ saa ti judge ne kɔ ɔte dwam no wɔnim CID no saa eti judge na obu asɛm no wafa asɛm no sɛ bia yɛ ketewa bi ti ne wɔyɛ ne saa bɛdum mmerɛ bi wɔ akɔ hyɛ CID papa wɔde ne nyaba akɔkyerɛ sɛ akora no yɛkɔ hospital ne picture no sɛ na damage no asiti o bo sɛ PM papa ɔbakɔtɔ especially ma no hwɛ sɛ wɔde akora yi dɛm na ade wɔbɛtumi asi abutu ade yɛgye ho 50 million ade wɔyɛ 50 million wote afidie so na wo kasa nipa bi nti ase wɔyɛ 50 million ni meka sɛ sɛ me sɛ duruma bi na sɛ meda so na me sɛ me hu Ghana na Ghana hɔ na ahyemi me kwaku Ghana bibia ni wa me sɛ mpredwa so ɔbɛnya mu da sɛ sɛ MP timi sitoret na ema de atre na sa so tre mema de atre no de abeye ni manifesto say MP dan e boje ne so e wa Ghana hwa akora we ya trasa abroche ti ne kasa abroche nkola government na ho no mfa nkora ni agro na we hwe wa wo ba na say na nti de obi aye no na nipa ntoto a yampia se kotua 15 million na obetua mu sika 15 million tetisika no na emu pese sa 50 million no wo se sika no na sesa akora yi na wo kofia na wo no ma adi agro masa adu tema Ghana mu oya o me kasa asem wo se abrochire sika gugu fam nanso ahoto ho e wo kwan bi so ade obede na si na emu me de kwaku de me kan se anya si de na wo kan adofo si e kase ye hwe no ma bi akora nani ba ko na aka no ebi ebedrum e be sa betra fidie so aka se ba ko no so aka no ho nanso e be ne dai esemo me atam ze be fidie so na sese be yesese no ana me pe nanso edrum be bia ye nsere ba enti e be sere ye moa ne mo yenko ne mom de onim wodo mo mane na ho madafo bi kran ba de o se enna ho de onim wodo kwagu yenko ya me nshira ne onim wodo ye mane na ho number no ye 0243 585 878 0243585878 yes radofo enyamenshira okan sam 41 no a kasafa adoye ho ene ne awurade be wo so yale da ho mu mpo no ono awurade beje ho nyamesire onipa bi a wotie ne se wo de wo sande abompa ye ka kire osoro se san kwanhia we o ma bi nto ne wasefo na hwe ade obohunu se awurade ye awurade ye ne sa na moa mini we ka nyameka nyina yetia wa na mama afrefo na bam me ka kire court kora asem we ko ye se obi bia wo jiska divo case we ho ohiani ne ho sika diye e wo case we ho so ye magistrate wo ye judge o say wo ye every say judge for God ya ne nuru omo ho wo ye CID ni ameka chem sa particular case we obi oji wo sika di o ma no kore anko se de sese wo kono mesre sa amane bi to ne wasefo ho ebi nko no maso obi biara sa asemi waji hu sika die emfa ho ne ba bia position koduru emfa ho ne bia wa bin wo wiase tumi bia ne nam wiase bia hye awrade ase mejida Kristo bobru hu musre sa ankwahia we enka wa mu o makura de enka me yi o mu firim efiri se wo mo no sabi okotre na akwawe ne maku nti mu a ka motimo kam na mutu na mokwa sa amane ne ntoma boboa no sa posi ni kro bedi obi case anim se oji bibi di a
ubedi obi case ya ni mu atwa kwan na the same issue happen na fe ye de akokɔ ne aye wo saa bi no ahwɛ ne yete mo ani bibi de awurade nhira mo se mo tu ana mo pa ata akiri na se magye hu sika dia mesire Kristo mu no me Bible mu no me nyina eto mabrabo so mesire nsu atwa ye hu ahia se omukura no me bi no mo ba probo mfa ntom anim ewo Yesu didi mu na wie ni na mehira mo no ambe hu me ketere ma ne yetimi ye aboa also friend actually wa do ne professional way 0551931931 0548931931 0548931931 friend actually wa do professional ne yanko enche ne ifra ho mane so we will buy mejeje ho me na asem na aba ne ya hit bi ne yanko na no kore mra 0551931931 0548931931 hello. Hello, Valuma. Yes, I'm a boss. Never sure I stood in the Constituency is TGG. Radin Shah, can watch any uncle. Yo, Valuma, Rebecca, that's okay, Niatua Kolawipa, na Ghana, Omamu, Kaya Samaya, now Omquaji 5,000 Ghana, if said, Monfanto, mammy. Go. Omonfa and Patakola with you, and you say, and try you, and you said, okay, and no, you have you better. Say, Ubia would be case we are in. Na waji bibidia ene ye sre oso agrada ene nsu atwa ehu ahia nyina e de mano nemo nipa no wanji bibidia ene yakopon kosu no nhira no but obi ensa hase ena kwa kodu sa court kro na sa collect no afri no obi aba na mahit ni en contentem hello 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 who was who Tentem, hello. Hello, Falumba. Yes, sir, boss. Hello. Good evening, sir. Good evening, sir. So, more about your plan, I mean, sir. Mr. How can I do? I how can I put a manager over? I mean, sir. Well, we are young. Hello. Hello. Falumba. Yay. How do you? Yeah, go. Falumba, we found there somewhere there, so you come, you must come from. Aye. So, be a Jimus Capa, this is what Jeb Bright will be a depan. Yamin Casa. Unshira with the Esrom and Yamin. When Mom so be a new stand to the end. Yamin Vasakola area. Now, those mission Yamin suggests a prayer we pray with the council D. So, what the bread, dear? One for myself for Nazi. And why? Samuel Mutia Dusu, Wajibi, dear Utia Dusu. Hello. I'm not visiting was a quick way. Jimmy, to me, yes, first calendar. Yes, my 1 hour. The party, Casa. And the party, okay, Maya can call to Semia, judge of one way. Yea, Marana, 100 insurance and then the judge any and Kadaba and the appointed in Casin, insurance can't come from the Biano. You know, money, but insurance only into what will capital win your bet to me. But not really now, money come out, banning the insurance is a good quack. Who do Gafa across our walk on? Ah, no insurance, one at you. Don't you mean at you? And this everybody what you are then a bow BDS, any panson quachinia, insurance for no money amount. Hello. Hello. And Tantam, hello. Hello. Opening Pabi Biabo there. Another book. Your dog bad, yes, my danger and Conyanko. Avalumba, in fact, your cousin, Okanokre. Okrepa, the Oka. Kanokrepa, the other Borokra. It is independent, you are minister or the local game. Nazana already a question and from what Papa Tiadia. And no, I'm so be yam. No, I just with him. Yes, hello. Good evening. Good evening, sir. No way. Yeah, go. Oh, and then program the hope. No, for me to be able to get there.
ne ma ke za ko ani ya na ka na o je ra de zo mo na o de ra de zo mani de zo so le bi ya na ku na ni be amen awurade nhyira yɛ kɔ so akai wo bibia wotie yɛ sɛ yɛnya adɔ yɛ ne yɛmu akora ɔse nani 8000 ɔmo kɔ yɛ no ɔma man artificial one na at least wohu na nanim ayɛ wakɔnɔ kakra nti yɛbɛsrɛ number no yɛ 0 deɛ no ma sesa ne da so yi hello yes sir Obalu Benjamin nhyira wate nhyira wo nso mpa so asoma wo kana de ni sinya mitu ni kekiri na Ghana ankasa no ni ye ya o mai we beto ho ene da bi am kaza nyanya me na boy e masa ya na ba e ko sa su ba we Yakobon fa mo nipa na sa mpanyimfo no mo sa hyeche ma akwa we odi temu a o ma hwe Yakobon ni ma akwa we e dia ho tembe ko wo masa ndi ni fa sa judge bi na police ni bi na le ba ye se ya enka sai na ko mo je fi akwa ndi tem number is 0243585828. Jenny, Mamma, I'm so I'm hard. Watch them, I can't tell you, I'm a madam. Any breba naba. Hello. Hello, good evening. Good evening, madam. But you're from Anita. Anita, but you're more than Chango. But you're make us free, Bermai. I say, if you see this, a macro, no, I. A radin shall ban on your case here. A radimus Muslim Palo no as if for what? Amen. Basso Becuman Coatam for so. Number is 0543585878 0543585878. Me patchok bibika krebia bese we biano for your beba. A producer or boy, no answer. Hello. That's it. Yes, sir. Hello. Hey, what can you call? Hello. Hello. Yes, dear. Good evening. Good evening, madam. But Miss Annie is this way. A radin show in Prawati. Yamisha Negma Pamway. Now, oh, Mamma had it. No, me and I was running a couple more Franco for no my husband. Into all that you did. Hey, amen. Hello. Yes, sir. Boko. Hey, afa me din nyina. Papa say. Afa me din nyina, me din de Kingsley Kwaku Buache, me fie din pa no no. Ni pa le no dia. Ni de no Buache. Kwaku su ye mna ne ye bonsam. Ben ni pa le mo. Se mo no. Kwaku be ya jana nya jina ye ne yankonko ye ni. Hello. Hello. Yes, dear. If I saw Sompa, me do for ba hwa no afre yenko. If I saw, program na mo yin jana mpeka. Chira wa dwene dodo. So one who ran happy. The one ha. And the nurse, you see, you put no one, Nana Clark. That's the new system. Nana Clark, ewo mankasim. Aha, that is the new system. Yes, I will me father, man, who they did now. Is it guys? I don't know. I know they are Madrid says you are about the police in no. Social media that did not want to. Yes, also be first MSC decimal. But when you see a man more attended to near. Yes, I bring in to catch me what. Hello. Hello. Yeah. Yes, sir. My dear. Yeah, cool. I'm from where? Radia Yadia. Radia. Diana will be memorable. And I never be there and have for the tour. Will be there. Number of power million somebody.
Eradi show. Eradi no kase. Aka so eradi mo ho ban. Why? O mama nro so okura ba kafra. Hello. Yeah, Falumba. Yey. Me pacho asemna program no yena mpeza mecho majin kakra. Pacho yen tem kura ye twen. Pacho ni esino extra grade pegu sa jina na se wo mu a mu ye sa juma na. Pegu wo mu trim. Okay. Amen. It's alleged ye nim se obi GBB nti ye se nya ye nsuo ne se CID ni na odi achie ni GBB se magistrate o GBB se judge bi a GBB a yesra sa no me ne to o mabrabo so o ma anye hwe o mutiri nkwa o munkunko o monum any of them baby ameba number ne 0243585878 ya do ye ni bi wate na 8000 pe ye nyini mfira maniem me 2000 me 1000 of am 8000 nyina monye na momfa support ye de mana ye besan so abon de wura mwati na me be shira mo pa nko so hello yes sir ye rata se o koso a wo kan credit man ya ye ni bilo na asama wata to makoma so ye empire wo boy no akoma so akampaye ba ko so wo freda na nyamenom ka ho na wodi boss ampane chance ye bre wo man wi mo papa ante waso ye me kansu atwa ye ho ahia no adwena ma ho amen and nyame ya dumu a mafano ma no meso mesene bi no akura no osia film kafra hello good evening. Good evening. Kevin, you ready? Because I free was that after the grabber my friend and Dinyanda. I was sending and this is Mamma, so why number that you so? Yamisha, me cross Obama, dear Daso Cry 0243 585878 0243 585878 0243 585878 and the comfort bio nebeba 0243 585878 number ne de pa 0243 585878 number ne de pa erade nhira mo na momfa na bibia enkotote emfa maye ye solepe ye Uni Glory Worship Center Krunum Nuam Dr. Alex Kwabna Jamfi nyamini pewe fantastic say papa ne beba betena ye tisi sole enyi wa fidie ni mfiri ha birthday kese enkoma me ame wo faase ama na ama bebe ya wo bia happy birthday teacher ni mesrem pai bo pa de ma se twedi ampo ma okunupa be mo beti wasemase no betim de wagina pen papa teacher for de mo wo abotiri ntire awurade wodno mo se ni munyam no na awurade abasa ne ento so ma ne ma nkoto temfa ma bia betia bia no onfa won hye won sana na ama awurade won tire wahye nyame pe dak Saturday di birthday ni manam radwe ne ntiase so wo fa kakra metim menso meye wate awurade nche okumpa abotire birthday girl Lolinsia adwa Lolinsia Afrikiko nyame pa Saturday ekoso nyame pa china ye Saturday na ekoso ewa Afrikiko Lolinsia adwa birthday boy meba mbebo crash ho abetemenka pa obetemenka last call business so hello hello we bajo Omaluma we the producer di hu afofie me nyale papa bibia boko ye me nyanko pasi ka te etana tedi na obeka hama wo ye mpani ko futi eno an ko futi babia man ka pino o se ko mpani ko bien ti chepe ba mo mpa na se mpani pa ne mpani fo ye nyeyie ye ne betima akosa ako mi se mi ye ya Ghana masum bedwomo mi ha jere se mi nya kakra ne bedwoma nso to makansuma Why you know kakra bedwom ne enzole so na yes sorry na happy birthday ya birthday Lorenzo Nyakopon kosoa ensure brema you just Nyakopon ya adom ochine be hwese ye betimi aba se high table no de se wa manti amade a ene wase manti ya for happy birthday Emma
yankase enua bema Mr. Twenebo Akodua Jones ene eye wawoda Awurade nkoso enhraw na oma nkwatente ahoden ene apomuden ewomo we efri azuka bema ye ne no edidwuma wo Sompa TV Sompa FM ha sanso na Cynthia Dede wono so ewo enkran we efri wawo yonko Felix Azule nchen ya ono so ye ne ye adwuma Sompa TV ha happy birthday to you Awurade nkoso anya wadom emro so no ma ne manso enkoye emfama nkwatente ahoden wom ena yesre ede ama wo sanso na Patrick owo God so happy birthday to you Awurade ma nkwatente ahoden ene apomuden ewomo na adwuma nkoso so Awurade mfama na favor no enoso ye dolpi school so Christian Service University College Awurade nya okese ye fa big congratulations ema ye Nana Kofi Ahoy me lecturer no IT lecturer CSUS na waware ene nyame yi puma kwemu ama abrewan so aboanti waware na onya no ho kana ocha nyame ya aduma mako Methodist ye kwa akọwie ni nyina hira so e na ma more time na ya me no kunu di say na abozam de wa wu na akada no ayi so de ne Samuel de no achira kwa agese ma akojam nana ocha nyakopon ya aduma ebeba ne ya beta wachi na ya je yakuma no e de na bafie we si ide no akọwale no ya de mu besia Doctor Etnase na ode ni aka nso abremu Awurade Nyankopon hyira obi akoso ma afidie ni na aya kramo